Nina wikwatio kana musese wa Mutongo TV na mwithukirisi wa Mutongo FM watinda nesa muthenyane wa umuthi twi wa chumwa matuko ni miongo ile na kenda mwai ni wa kenda mwaka ni wangili ile na miongo ile na inya kalimu theno wa kilungu cha ikumbia siasa watondo tweka kila wa chumwa twikombana vano twena atongo na kuhuinga lekoni iswingi kenda wese twane na nia atongo makwa ondeni mavikie twivane kenda wese thia netwa atwaise onena nia nambe obalatu atile wa chumwa tu na kwa alaka na tweki waji tukaendea na unit wa vikavo nikendo sethia neto asonga na watondo kuona kioni chaku homonde twitha tukola ni tikana onena nyamo nene ni kana mwaka wa ngili na miongo ile na inya ni wo mwaka olayu wa kuseu bya siama siaki uteti tukule tioneke tukule kwa lezo nondo wateto sisi ya maondo ala maende mwaka owiwoka ni maondo manene maondo maki historia matao ne kaingi ba Kenya nondo no miaka ile itina wa usakwani munene na uteti ukweto kwata mundu uka Kenya oyu uteze Kenya onane kwazikana siasa itiyele meika uta kana mwaka umotolike indibe na miaka enge 3 yenzeani itiyele nikenda tuthi usakwani ola ungi lakini uteti va Kenya oyu ukwete kukwata na mwaka wa 2024 uyoneka we na maundu manene nondo no mwaka ula oneke wa historia ya Gen Z mpaka kulika mbunge keuke yethi wa na indi ni mwaka ula uteti kana president na munini wake mambe kukosana kwetene nituonie binda yeyo witina president uthi umwe ya Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto maikosana ende makosana itina wa tamu wambe kothela makosana tamu wake indiki cha oyu chumelele miaka ile itina wosa kwani na itu ekulia mwaka wa 2024 ni wa mwaka olayu siama siaki uteti kwambia kwebanga nondo wa 2027 wateto sisia uteti wanda wile President Ruto itina wa maandamano majenzi kuzio ya broad based government ni kuni kuibanga nondo kuyala mekuona kana President Ruto na Raila Odinga mekambini mwe asume banga ki muthembosu aindi ngaleko ino ingi munini wa President Rigathi Gachagua ni wende ni kukumbelwa ni mathina maingi va serikali ni ya Kenya kwanza na mathina su mamwe kumbelite no kwatie anana na wazise mwana wambe ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka Mutongo wa chama cha Wiper wamwe na atongo angi Hevo Eugene wa Malwa Jeremiah Kioni katika tu atongo angi monwala medito morengone wa Azimio wa Olei ni mawetete kana nimekuunga bana Gachagua nitoni Kalonzo angaleko sia Nyeri kwa ya Karatina Othaya akona mikutano ngaleko ni isu na weta sanzu kana matata kutwa motalatala wako mubetanga Gachagua vaya mbungeni wene na Azimio nimegalande na nimeoleana na kiu na yumbe make nimeoleana na kiu chako mubetanga Gachagua no wetie ni waungamie na Mwai Kibaki musumbi mototia na yu ibinda yabika no ndakatia enende make imane no kaungama namo kune kuona ni hata ni kuona nyakana maybe ni one of the other Kalonzo na Gachagua ni matoni za maisoma from the same script 20 tosafwani ni wa 2027 nondo tuiva na mwandani wa Mheshimiwa Kalonzo no kwetha itutabanja mbeange yolo wa keuni chao ke maikoni kiende na kuwa na chikitu mitukulia ni binda 2024 ni wo mwaka wako seuvya maondwa siama sia kiuteti kana netene kwela me kuona uteti uno wa 2027 wa mbei yetene tuambe kwetela tuambe okukoma usinuone ni ulawe thito winenwa indi uteti no ndo kuchete muno kabina ka kwena motela tala wako mubetanga ofisini Rigathi Gachagua mauvo meweta wakeli niwo vitwa mbungeni na kweweta kana yumbe mbewa maana tatu imekiye sayi ya kumubetanga Gachagua kivelani twiva sile twane na nyama ondwasu we unenge mawoni maku makulyo maku kwa tongo yi na tawe mwenende no kandavya uyiona hata oni wa mwaka iwako sewo bya maondo ma siama siaki uteti twelekele 2027 kana netene muno maondo amambe yetene muno na uteti ula uendeye kwa kweli nitwesa ona maendeleo miaka ni isu itatu etieli nitwesa ona maondo manene maikonwa kana twikwati uya siasa nginya 2027 yokumbe ni abingo ka kila mundu evu yende ni nikaenda wesethia nitwalika twamanai tumala na chau ende takithio mesa kwa yevo no nginya kila mundu au male akwete mesa kwa yake kauta
kendo sithani wa bona twivika wa chuma ukite nyinito Erastus Kithuku Anzomo twenenenya kwisela ilita tu kenda 15 namba yo tupani mukuve batende vina ndeni wa mitandao Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya wane Erastus Kithuku Anzomo like page isu na wetu follow then wa mtandao wa X ni @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na hashtag ni kuombea siasa then wa mtandao wa kana mitandao then amina namba ya simu ivukio ni kwa kuosa simu osa namba esu saa sia kukona simu sia vika wesaithia ni wako na simu uthaete wa sia TV kana radio nikenda tuiwa nenesa undu vailite kalivo tutamba jenginya muthia aya ni watu matinda neza wajumwetha na maundu maingi seneta eno nokola watindila Kajiado County muthenya wonde FM weneze inwani othiatha atindila uthaithini mheshimiwa nese uthaithini no vikie na wathio nyumba wathio mwanga wetele kuombea siasa tika level tuyambie na tuyambie ba mwiso nikendo seithia ni wa manyijamo cia nuo asanda Erastus be na be osamanya onekethie akamba maitu kuma Makueni Masako Kitui na lawa tusia isendene wa mitandao ya kisasa ndiasia kwa maseneta wa Douglas wa Musyoka ni MCA wa kwa Masi Vile Ward ila ndene wa Mala sub county na ene nengete kwatia ni teba ikumbeni ndanyane wa mundi mbaka sasta. Thank you. Bakaza hizo na bayo koma sana usine MCA munyuve Masi Vile county ni ya Masako bwana FM watu wanaweza medenyeso tutaelewana ni museo kwa sianga ya bingwa mu no ngete ya baba ikumbeni na yite yes kwa ati maitwa la mati ya kibendiki ni manete kana chele na ndo ingeche kumbi ni ndao mea ona nayo ni Fred badani wa kaba wondu abata ba kwide ne to kwa kwende yata wondu bika anipati ati maitwa la Kenya la mesianza yes netwandike kumbeni na nye na sia nilikana kabasania nundu nyuma lwa ketho akauswe misako ketha ne moike motakithe okitu umunde beyeko wina mathocha o ndebala mai yes ninye wenyu usiaise wa moteti Fred mbadha karibu inyonde good aya ene kwa yakwitwa iwa masia numabuka usuye ma yani kauzuite kabisa karibu sana kuombeni naona watu na Kajiado ngati kasia Kajiado munthi na nota sawa tuambie Mulolongo wethe NGSU ni vingi tokethea tuilika kanisani wa Kasina wa SU la tuthaithite miaka mingi muno na wethe au nabio kanisa wa Kajiado wa Kitengela ya IC nabio tulikeka nabio ngilika na hivi na imani twaendie kuna twama kunia lambi na yende twasawa kanisa mo Angilori we museo muno we na ndo inge muno twatho kwena samuno na epo ula mwana gwetwa Jage ulona tuye mukwata na umyangelela maite ibinde ya samuno maneka lilendini matuko miongo 3 na ele na no lilikana malekilwa tuko tuyoka usile kwa ni amweso ya Masengeli temu kulia andume banundu tabona ongamia polisi ali tendesi kindu chonde kiende katika polisi na askari lakini onabarani waitendeze ne muonekie mea umesia muno lakini menda umundu kutungia ngai mubea na maimo thaitha nundu wa kusobeke kamithenesu mana mathina ni manene ungu wa serikali ya Kenya na kwa huni kwa tende tomabunu twalika Kitengela town na twa nanguthu wethe yu mheshimiwa Kalonzo na timu mone mathi Ruiru kuno kwena chathi na itu tathi ukomana na kamba nina mheshimiwa Kavindu Makajado nundu nimekite womba no kumote na magatopia na wewe munene muno wa kamba mondela mekala Kajiado County na pwe andu ingi magetui andu ingi mama Masako andu ingi mama Makueni na twa yange wana mo matunenge mapata mo itu toza mapata mo na twegwe na undu mekwikala ku na kenda withi na ngali kozi tinde to tende ta ku
karibu mabinda anayo Kajiado County kudukweka bathukanga news Kajiado County ni nene muno no kwota ichuma kina bitie kanisa ni umwe wa ina anniversary watunga mubea na nitwende na uthiuka na nenge maundu ni maingi tune ikumbe ni omuntu. Thank you. Uzwi senator wa county ya Makueni Dani Kitonga Manzo niguo ndambo tutabyo kila chende ya maybe otwende no tutabyo niki maba toli kama kanisa ni azima AIC ondo bangirito thaithe la kuo ende mena thaithe la kuo mezo gwate kanisa ngi mara itha na maondo maende ya yule twalika mawoni magu maende na kuoka ngona ne mwambi otuma Facebook kwesela Mutongo TV page yetu ila official na Mutongo FM na page ya kwani Rastas kitoko anzomo semba kuo tuma mawotuma ni maku kwa wingi makulio yolo na nyagwitu na maondo ala onde maende ke wanza ni cha uteti bayo kombeni ya siasa nebo tuka tukamane na kwa nagu tawe mwene ndi nene sio na maondo maingi ma kunene ya kwete woni waku makulio maybe we na mo yolo wa maondo ama ende ya maki uteti yumwana ni waku ende ya na kumatuma ngila ndi masoma ma evinda ya bikapo enda tuambie mako yemwe na senator Mbirikile naambia na kunikana ndi balabe mheshimiwa Douglas tuinene ya yolo maondo ama ende tusana mbovika kila cheteletwe wa kele va mbungeni nene pala wetekana batono otwa impeachment motion ya DP Gachagua tusana mbovika bunenda tusioko wetina banini nekana tumane tubikie ba ata ba tukatubikie ni myake li ende ni kwina impeachment motion ekutwawa nulikana ebinda maandamano majenzi na makujo ine mabe yokukela ebinda nesu nitokie President Ruto atula mote inginya ekundi etwa Fund Foundation ya US na ila kabina kala endambo kana ngale kwesu netwonie na nene ma mo mangale konesu bini kukie reporting kana Gachagua kana na DCI Gachagua ateima Gachagua anana make mabagube mevo ayumbeli gakuya na Menja Dong pamona ateti yange aboko mima Gachagua ubisini wake nimo methewe maipangilia kana masikati tunakupangilia na ku finance maandamano azima agenzi ve mwene ndu kwikulia senator maandamano aya ni kweli mai genuine mai agenzi kana serikali kwanza mo kanengi niyo yaungamie maandamano no kenda usaidhia President William Ruto niweka kilone hiki cha kuvunja cabinet na kuseuvya serikali ingi kwa broad based nikenda eki atetia lo kwenda nondo wosa kwani wa 2027 be mundu kusizia na engo isu kuona maybe ni one or the other no with we kicho kie kibalani maundu nikenda mapendo anu ingi tusongete na mbe 2027 nita broad based not broad based na ndimagwete kuyambe bamwe nenda kwashakana ibinda ya njensi na nina ikoni nizela ya Meja Dong na Gakuo na panogwetwa Wabugu wa katano nibwo ila kuna tangasiwe ne kidiki na munene wa makwani kana ndo azini meusikatwa na itu ndinandie kotini twamba kuungamya ndamba usila yeuja katiba na tethedio kususume kwa shawewe kuya nenda urabe bayu kuzima na kita matishia watoto metusiye kulika kanisa ni umunde yani babikuwe bandu wethe ya serikali ya Kenya wananene nda batano baithi kanisa ni kundu ekwani yanga kuo andazuma pai mundu maiba mundu la tuoni ai wauda unera jake vila nana baluka ilobi ai kueneti andu ma motorbike aithi imanembeza na genda mabwe jensi nebe siye kuwa wandu ma motorbike na anda ngalikwe mane bangithia maandamano bayundu na serikali ibangithia kwa hiyo mundu ndio bangithia ni serikali kwesela mwana ke nusu amanange umba no jensi mama real jensi si ya real jensi ni real na debo jensi nando ingi muno tiando nini naniambia kukwatwa kroko nando ma generation nyingi jensi manatumia simu magaba na kiwu na kitambaa cha Kenya na ni maisha maikwenda na siasa ndini na masho kama tanga sainge kana maina tongoi mundu kila mundu katika jensi ni mutongo
na mondani meanene bayo mo wibina ku longe kondo wo njensi ne agwo na daibo na dio okwo managiti yakuwa wainge na njensi ni tukutenda kutira ni alikeilwe na umeama itho kwa mara ila Odinga na jo njensi ta njensi ndia yananga kindu cha mundu kaneka bibya kindu cha mundu kondo President Ruto wasia agency zobito ni Ford Foundation mame umethukuma anai makosa muno na njo wonia atongo imaki ndukiu maiko mana nage pengine mamwelesie ana ndo bane bangite nundu wa kuthata undu nthi ya Kenya ihende na ndo mamuika na ingi muno womba no mo wo mitandaoni unomba na ndo mainyiba milioni umwe na ngili manele na bai womba no wa siasa na wao waiko yani onanja tondine na ana polisi ni kwete kala kana dinese kana kuilu na manethe iwe ona matemu bango na matesi kala kiendesie nundu andu aingi moju ni mambio soma mitandao undu thukuma ko seneta we mine ulo wake kun nditona kwitha ine mupango wa serikali kwenda ondo ne naweta kubalania maundu ni kenda serikali okay reconstitute we ingi president alo kwenda kuwete ndini wa serikali ni kenda mipango yake ambia kuseulya kwita Ruto ni waite kuikenza serikali ya nusu mikate ana mzee ubizikilo none tukabongo na mbunge kuvamiwa na Ruto kwewa ni ene ala ni moya ene Kenya na makuna akula kwewa ikia sahi tukoga kwa kuwakana na tukabongo na pandu papikita andu bewa ngilima anele mokita na nimonie maibe bya mbunge yuko ndo kaja tumie no tutwaye no ngendu mwinge muno ne mbunge oishungwa ino ngendu mwinge muno no speaker matwaye kinduchu kikieto chapina na ene thimanga na polisi mezo mekelia pina samuonza uswado idelo mama kelia pina okay ku speaker asembiwe na ambulance evanyeta ni ambulance gweta mundu wawa na kenda ume embunge nundu nwandeka na nenda kwazia njensi inegete zimweno ona mababa internet mana lika mitandao ingi ya dunia maka connect na simu ino nene natumika kunenwa nayo ta walkie talkie yani ma communicate maka nena Kenya yomba ukethia alame endoreti alame endoreti alame Kisumu alame Ilobi alame Mombasa more than magwata communication imo okay na nuno nyondu ba amasa ko bana byubita nuno nyondu wote ba byubita we mino nuno Ilobi uno kwa ile ko kwa ndo nje nisindi kindu kina hivyo na nikena tumie nikena kisie mbunge thaka okay mbunge nene kwe overthrow yuko mbunge na mbunge la megwe matebo ndo utethia matebo ndo mandete othukuma we mbunge na aya mbunge yo ndala mundu chongo inji gitileka ke ijanja nangia ni chongo ja dilebe ke wa chongo cha Ruto kwa tia boko asante mheshimiwa wazana taimini yapo kwaje kwa mbunge chongo ndile aze wene ni woti ile nangia nini tuibo kwa kecha maandamano aya nini nakulia nondo ne unena nya noni muno wende angime kwase kini kindu cha ikibangithi maybe kyambo kwanya maundu ni kenda maundu matho kwanwa tuke tubange ingi na twabanga ingi tumande undu tubetanga gashagwa thini wa hisabu ino ya broad based government wona asada Erastus kila ndo nyo wetaneka na maandamano wa majenzi mayai na mubango waibona bikuo kwa serikali kwa yaendene na kuandamana kwa asiana ino kwa kosi wene siendo ila manda ngoite motando meba ya school miako ila nenayo ino mete school miako menini mebe uthomethelu yani yo njensi ayendi jenzi lakini no meto miaka mibutho yo gugwetina na yu nadala gukombea vinela inasoma na omundu siana isu inaena akio yonde all the right hithi mitanda hithi ndene wa streets na siana mana kendo chambe uchumi wa ndene muthuku muno na ngarama ya maisha ikambata cha kele
na yu chungweta Senator Mazo no mweso tutapyondo mubangie kweka nondo nyeta mutongo yumusakwe nando ina challenge siana mbingi ile inaileta ku school whether kana kaele join university ketwa between Ngilimana ile na Ngilimana tatu kaka join university nanye ndiche ba ya musekwito masi balanzi yaitwa na bala ina yaneye na di flash back miaka miano yano no medalule na join ya university nyana ndiye na fees wa na ile kwa fees wa 22,800 per year na ndiye bada 22,800 per year help ya bound ya Ngilimana na saizi ndizo kandia mbona ngwa help loan ya Ngilimeongo 5 na 5 no get on top of onanye ndiwe bambesi ile sia kwa ngweze ya fees bese ino ingene na sio extra sia help loan ngotete sia muina wa kwa school fees okay na ngotete sia dola ngwa kwa wina ndo azu translate na sia mubango wa Gen Zs sia na isi ya ndiye street ine ndo frustrations ila sia na ngoite ndeno wa maskulu na inge neno sia na binge inaweza kuandikwa na kuina mawea na sio ile inaamini ya skulu Gen Z mbinge sio kuome siene so geweno ya Kanaga Shagwa na timu yake ni malikile ile ku facilitate Gen Z si ile ndeno wa meta makaandamane mege picketing usino siasa siana ino hizo simu ene siye organize na iwona ona videla musubo aligile mtandao ana nasio na aligile mtandao that day na mo ni aliga around by almost 10 million alama ya mtandao ni yumo wa Twitter musu wa mtandao wa X musumila nena namo na wewe imana yona zindu sio sibanga sio omba na mtandao ni wa Twitter igomba na wewe igaze onete ndukano kana kedha masako ugede mamia masako magretando yo makalika umakanena nya na wewe ona serikali ona NIS ona kila mundu ngigombe ananyalange ona mende no serikali ba mundu na information na ndio ile atayamuka kwa kedha masako kwa mwa kwa maandamano ila pata mundu ona yote uko expect ya kedha hizo kwa munini ona wako wa masie no ni we na maandamano ando maandamano mpaka ofisini wa CDF ko ile lobby kila bandu bangi bonde na ndio ile imwana si wene nizo sie bangita kunge waya kwa sia nota kashako kwa bangita imwana inona timu yake ngoleana nange akwe mundu kitha akwe kulio nikitina wa serikali nzao kusewa ya broad based government tuyaona maandamano ya hizi ni ya kumweshwa na timu yangu lakini as far as I'm concerned it was broad based serikali ya umwe kila kibo na kiuti Gen Z meenda kila meenda mbe serikali ya board solve wayonde na mozumbi about to their demands abo bunzi ya cabinet yonde na videlo na bunzi ya cabinet yono ni yasioka netina na yako masabu ndo tona kweka au ka ayete Raila Odinga on the table na so we are the broad based government you na nengetia the Gen Zs ni satisfied nondo ni watu any other time sia hizo no sio ngeo mitandao me street ine nondo akwetha matako mo maingi ala marize maineza kwa so up to date kwa na kuno strategies ya maandamano nuko na Gen Z tekwezo materia ingi issue ndo se maandamano kwenda maandamano ndo tayari kenda muko kite kana mwana angesindu kana moya itha yo nzia ya ku communicate kwa tongo yola webo right sia nyugethe ya mwethu keigwa no na mo ndo se maise maina system isiana sisi ina system ya kwa sete gatumangania Germany witu na secretary witu na chao na kuleana na juju na sisi ana mayazi maandamo makaju issue sio meo nde bandu bamwe nikana mwa zaila mwaka mwasa kwa ele kana ndo kana 10 mwasi ya mwatongo imeno meozo no serikali ma compromise na ma compromise ndo ile hapa ibana mona yakata unasonga nambe thank you Bwana FM tuka kwako conspiracy theory no with the way one or the other from where you sit ta mutaalamu ama ndo ama kioteti president nitwonie ayumelia mothe nyosu na aumioneni wai mukale muno as a criminals ni moma bithukiye mbunge nituonie DCI ya atia ima bakube mamunini wa president Rigathi Gachagua muthenyo wa kuvyaleta ka finance bill nituonie president aumioneni wake ilovi Gachagua twamona Mombasa ayumioneni wake itula moti amwe ma alame serikali ni Evan Nurdin Haji wa NIS na angela weliwa itula moti ini tuoni ni kiumelile ingi ne basichoki weba maandamano ni asu atukane kwenda obindu wa serikali ana ateyano Gachagua
ni moma bangethacia maandamano aya president wa utabize kanani Ford Foundation na unit onie aimekathia Akenya be na makulio ni chao yani is hawezu ili hata ni serikali maybe yenda kwenda ovuluka maundui nikenda tuke mesani tukasole nondo wa 2027 tuetela serikali yetela kuona te matonyo President Ruto ayetela kuona to matonyo mutethesia ukwata kebela inge 2027 ekangutabia ati Erastus yundu wa mbele nienda tithime uneni wa musumbi na ngeweno ya Ford Foundation aisi ate binda ya na akwete kwasi hata huyu ibinde wini waisie Ford Foundation niyo ikwete iba ni kwete kukwati ya andu ama mena mwate ya ni kimbesa lakini nituonie azika kindu cha kuonania kana nitomelete ngawaisu cia kengi akasiaye ndanithi ye Ford Foundation dita yothe yakau na nitwewie yuko utu ithima na ndozu wa twelo manakana sindu ile ingi ciothe cia neniwe pe otoni sikeza kumela sikindu sikebabukani na undu musumbi waweta usinu undu wambe undu wa keli nenda gutabia kindu yolo wa pe undu ni thitu ndi gutabia ba wa otongoi pe kindu katika strategy otongoi hiyo pe kindu ni thitu ndi tunena muno nena kugeta wa the sort na katika sort izune ndeto ina nindu nena ubo wa muno katika sort opportunity you nenda gutabia katika otongoi na otongoi woteti Olawi senator na Olawi mheshimiwa Musyoka katika utongo iwo teti alama tongo eti ni masiaje kindu gwitawa ibuso maka kulia ye undu we kikate tona kuutu meata ukatutethia na yu undu zuokio wa muikozu yu serikali no imandite nzia ona yu tiye kweto mandanzia indi nendo gutabia bado ndinezo kwatenzia ikweto mandanzia ya undu ekutetheka maximum na kindu kiujethiwe yuni jo wonie na ugugwe seneta iweta pai muthena na musumbi akana niite yulwa mala thambatu akasikana pai panu serikali yake ikakwarana na mundu ungi akazi serikali ya moi yakwaranie na ngania akamete zero fulani yake wake akwarana na ngania akamete zero fulani ya kuuru akwarana na ngania akamete zero fulani akazi ene ya masla na baiki ndugi unenga nobo nginya kashakwa yake ametego state house na kashakwa akewa ambaika akewa ametego state house na agege amatumbi akaja agege amakenge akaja agege amekwa na akaja agege maima lakini zindu zio ndewa sisia siki ndo zineza okwati na kindu juke kweta kindu juke kwia ugo wawe mbe atongo ya uwe manena nigo paipandu serikali ine kalambi ikabanga mubango zuwa njeni ziyolwa ila kwetho usunu ndwambe undu wakeli ndizi unabange kiata na pepa andu makwete obaluka mutaiwendo no mutayi kana bandu makwete obaluka ila mekwase kana anganye ni mana kwati kikundi kicha njenzi kimbeza kindiki by then waisi mewa andu anene na nimeoskato ngutabyo Erastus kyo kikundi kiu katika mwatiani owo che successful kana kidai successful nendo kuri beneza che successful na kwa utikambia kwasia pe andu ma kwati gikundi ke utitha de asiati andu ala mana kwete ondusu manai yani ndi mana faule yenesa ni mana kwati kila manenda na kwa pe mini ethwa ni meketha mathenda kukwata ondungi binda yukite yune makwati enzi aya utumea ya kwata kila mekwenda alright na nendo kuelezea neza juju maluka yupala watu maluka la nenda kuutabia neza yula tu ukona na ngawa ya munini wa musumbi ningweza kuutabia neza kana ona yu ukona kila kiende tike ute pesi ndwingi ila itu ne nundu uteti nuonie pani teto no tumea ebuso ona yu maunda ndo kwa nate kwa tengania atizi angania mekalike kanisa ne na angania impichiwe Liyo ndene buso yonekete pana ikwete otumika nenda ukutabya ugo wawo
itumikane ateti itumikana ateti na bothi serikali nekana pamoja na lei asa munango atetila ule ndiye wemini u lakini yo ateti yonde kilo mwana ukweta osisi ai you know undu ne wosa ata utwike nto na kundeke kila muteti okay ilo opportunity yes yuba undu wabeo thank you nitoka wosa lela bau bitu wosa la ku senator yebongo kayu yulo akiende echo nodo ne ase tuma ba yeti na kukite tupike mbako munde ni chao kiende miaka nili eti na wosa kwani ende kila kiende Kenya oyuyu no watu eleza wala mwatindo nenyu ondo mwetha mukunite maundu osino teti mwetwa isi na uteti Kenya ni wende ni mwingi muno impeachment nene uki ya munini wa president Rigathi Gachagua ni miaka eli titene muno kuona sindu cia muthemba ta uyu na enendi ndizikana nimekwenda sindu cia muthemba uyu or you 2 years after election kana mapema ndio best senator utabia mimi nikite ni too soon kindu nino nikiwie Kajiado na kungu tunaendete eko kamba na kiuga enende mwenende wa kawaida ena thina munene muno utaoneka umunthi uyu wakati mwila nakuna waju na asiai kundu na kundu nange mama kuweni ciana ciendie university mathietwe ila mbeca mbingi mundu ni ndiwa kana omundu asiai mebona baino kwati ngilimana na wewa enda imo manthe mbeca ndukeka mutiani sindie bunezu nina tukikiendea te katiba aya ita namba ominwa byo imbeza tembumu na imbeza itipo cia CDF county ila yale ndo na kambasari nyami na mye itatu yu itakwata mbeza mbe manga hapa na mebo na thuku mo mebo muzala mailie mana kana maiko nawe ya munini nondo imbeza batingwa na nagenda ngaba naive no akoba mbesa hengi na nimezezi ne ngalama okay gonda nje ndazori ya nisi abingiwe ina ngalama ya maisha ya mbatie aindi alama no kama katwandikio na situ ikwato oka experience ndu CV uithu kuma wewa this number of years of experience yuziana mya ina kiu na makambuni mabingiwe na indi mathingi andu ba mathamete magathi Arabia angi magai Dubai alama makambuni anani mana iba koti angi magai Tanzania Rwanda makite thino la wiba alright nenda kwaza utho na gwondo ona ndwile la Ruto muno oruito na gayu ona gani under capture ni mukwate no ni ndisia dunia finance bill mbilo yake ana kitie kumedika no wewe binda Museveni walanite moya kalea nondo yu oka akasete bogede ya yu kila cha kunana ndo baitu ma treasury na cha seobwa na kunza na cha seobwa yundo Kenya ni ukaorani wa finance bill nondo mekwe makoni mambeza ila makovete ona kwa public participation uhidha ni we mana ulamu ya ondo wa umi America wagira izila treasury wako rubber stamp wezila cabinet wako no rubber stamp wezila mbunge ngoi yandu ziongo ezi antilite baba imundo na jongo chake wako no ubita ingweta kwa musunde yo ndo wa matheni ngithende okay tuka bai ndo the nosu and mathinete makabika mwiso yuke thia wethu kizia cia ndo meuthina pena thina munene muno na kwa ndo uyu kekani yuruta kekani wa manie endo amanthie nzia ya kuthukizia ene tukase ubya kindu thino la munene piwende ni ungi no wewe urwa Kenya yutha bilioni ile kila muthenya yute ikono nyambeza na jonde ithi ulika mubuko wa mundu umwe tikono nyambeza ingi la mundu watu thia ni wonu tukonenga to mawe amazikana mawe atima thukumena ni mwive kana maithu kumbangu una ina mbeza jonde ativo na iwe maithi makane yunthesu ni emie na ni kwa tuni kuuvukanga Gachagua akakumbaniwa Masai kwa tiola wewe no Gachagua ndeke ndwekete akakwendwa mundu naneni ogwo aje zitikale zitu ni namba wa Gachagua maundu ama yokiete ne kana ni sawa senator manokiete uteti uyu wonde wego uteti wona ndale tendo ende ale tendo kwenda uthukuma yes mokiete ne muno
mnanthia tolongana tene na wewe ya Kenya thina umu mwingi na kwa ndu wau no mpaka tukabanda twikata na kana ndi twese ubeingi nitukweta na kitha 2027 Canada meza kwekata yu Kenya kuina finance bill nenda ndukiwe ni enende nenda ndukiwe no jenzi yo sibuzwa yu ya mina kwetu kai yu kwa kukulia muzumbe 2023 ambayo na nene nuketwe ni koti ngidi utungiwa banini nthi kwati yangiwe ubwa muzumbe bako be uzumbe kuma la finance bill ya balukilwe ni enende muzumbe rutu agirite kwekala ba utereta mudavadi ayache kana kubalo cha finance bill etha ka balukwa ibindezo ya balukitwe ito namba baluka niwe wanena no confidence ito namba baluka ni vote of no confidence kwa muzumbe na vote of no confidence kwa parliament hicho kuya ba parliament nemwe katambo na ndu meyumbadia na kitu chinose tikita undene obuya la manena andu meyumbanie na njenzi zio zeibandi na yoza bagi ndugende mbunge nenda wala kweli na njenzi yoza kadi ya kura chuke kwenu cha serikali no kwetu serikali ite ya mikola serikali ya mikola medhe ingende nikendo mine serikali ezio mitoto mita ya ingende ni kumaanisha kana ile yake tatu yukete mbunge baikendo kitha yenda baikendo mbunge keka muthetho no mwe na wewe bakwa na kasa patingwa kwanza keka kati baka ya ite kula ikakuno itina myaka 5 ona ene ndino me mbunge yenu ke na ene ndino me muzumbe ne yusu nene uyo yasia one ni ngona nene kwa chani no muthenyane wayo wiki bwezi kana in one of the other president adilete ngewa IBC nikenda maundu amwe maikekeke nozi kwela ku recall my MP wona tacho maybe ni jota na onake mwene kwenuka nundu kana bale bikie ba kwanda kwenucha kasakwa Nitondo bana ndele bodwa ite matatu nai na malate dia ndo mailia na makanga me ba elembe na maidi ulike loline edio ka kuva ndereba kuva makanga you go ruto ne kanga yake na thelu aya say thank you mheshimiwa tuyoka bau no go the senator ndo kunena yolo kiunene na kulia yache ni tene muno maundu amokie anini nawe takana 2024 umwaka ono kimaundu ne make uteti to history ne tukoka ngomo nondo nenge ko cha jenzi choke ndo kena kunwe ketako ne ka 2024 yuto yoni yeke na jocha munini wa president miaka nele nainde ni kwambie misukosuko mara no kubetangwa we mwene no kwenenia aka katabye president nesa wona wetikileki nondo na umonde ine na nyomba sia Mount Kenya sia Embu nyomba sia Mauvo sia Embu tarakanithi Meru ngaleko nizu na Kirinyaga no kuwetaneza akasekana president ne wa isie mataketikala munini wake athinwe na maundu ama uteti wana kende kuona tamailite ku katene kithemba kiu mokie tene kana niyo ibinda 2024 niyo ya kwebanga nondo wa 2027 Rastas ndio songela unegwe kana ta mwanasiasa a data ya kana a day is too big in the politics yani within muthono mwe na kwethe na mabadiliko maingi muno ma siasa na guka sanibo cha kele mwanasiasa nda predict ya wao no wake ndo getha wili umundu ukila wana na onene oneno kibaruka onene obendu kaka neno yani gethe amatabika lota bikie agayomo izo zitawa siasa na ndikuya kana ukachakwa onakaino ukaza muno wone wa maintain kwa kalende no political mood hata mina elections na kaono mwingi wona kwatiwe na kumondo amaende thina nikashakwa enge ndio kuya no mwene wa mbezi siasa na no kalende no wa maintain the political mood whether anda na uma siasa ne akasoko thukumini na waze the azazio ndengela bandu bondo endete abo jenge wa yara ila nekie kalonzo aneki ando ate na mekale kuya basa silikale ne ja ituti ithio kana wethe we na musimamo na kindu kingi kila kina mukunio muno o siasa ni izo ende na siasa izo no weze kana no kiambe yo campaign muno lo la 1 shilling 1 vote 1 man 1 shilling 1 man 1 vote ijue kindu kingi ando inge moli lo echo na echo kunia kashako muno na kashako le izembete na muzali uzi weze kana central neyo highly populated neyo ni tukaunti lwatu ni nivyo na igetha ina counties big beyond the no and the ito ya Kenya na at the same time neyo ina population ile nene byo kwa wilo na azia 1 man 1 shilling
yuna the other ba kuto masako out of the 9.3 billion ila te receive yake la mwaka kuma kwa national government ile got tetilwa almost 1 billion makuani metilwa around 1.4 billion county zile ngibe no mbesa imbe ya Tongo Central na out of Gachagua komende ini siasa ino nijo ikitumia na mwaume yange na wamambe ya kurali against him na waza there a political mood ne yapendukana Gen Z is no man facilitating ye bado ila maiti ye maandamano ame na mo kaonome na mo nima kiema whether ona mone mabube ya mwaki siasa isio gandene wande ito ya Kenya na ge muzumbe nigenda arabesta abwekeno aze mbadhi oza baba adhioza ma minister kuma kwa bezani ndo lama tamu za pondoze kebela ndo lama ge manamu za pondola lama na katika na mwako no kando amona maina nango we up to date waze deke ndo cha ige ndo cha kolombo sana na yuni daily wa yuni tabia ndikuya ekona te kwazia ti siasa within the second year te simu akondo yo dala te kata ndoge ndo kona kula sia EU chairmanship mwe wakele Raila aga mwakwata kebela wakekalwa ntogeta mwana ntoka wezi kwa niyo ura ndugu yumo a day is too big in the no mundu wa siasa titene kuona maundu atu titene na expect yona siasa inge mbinge yude boyonga yetu yetu bige 2027 tio bae kombeni tikoko wao ngokulie olazua driver ta yange wewe wana oligara last time driver na senator ta yange waya chances ya mukamba koza kebela 2027 lakini no mundu unaona kula kazi yona la 2027 na yaze olwayo ayino ita never asa tina kwa kebela gecha Gachagua next week haya what do you mean yes down ngona kwa basi senator tulia sera hilo Muzumbe widu William Ruto in the head of intelligence ila nena preferred candidate wake wa kwethe deputy president ni Kalonzo Musyoka na yunye ndikoli ya noma kwa yote ya zete serikali 2027 kana ta ile oza 2024 tega mboli kwa serikali ni miaka 3 2027 nayo serikali na nengu kwa ndio kula zito kumheshimiwa weyaze kuyana na intelligence ila wena ona nese none na ziana ndo inge me serikali ni mheshimiwa Kalonzo twase akalika serikali ni tiwe most preferred candidate wa no atangie serikali ya Kenya kwa akalika serikali ne ndonie ona serikali la nye no iba serikali la no nienze obyo nata on economy yetu ya improve na double digit maybe ndaya serikali ya Kalonzo Musyoka na mwe wa Kibaki na Kalonzo akalika babe Ruto no kubendwa ni osindo imwe because at least miaka ida ndo ida kakwenda ya kume senator Omar ndio akamba tulia ndo niemba ndingwa ile au mwene ndo tulie kwa kana nango hizi kuma ile yidala minia akamba bantu batazie fomu na bajeto na teka la banzi zebeni za wasilikali tetezi 2027 yondo pakela baile nyene propose Kalonzo immediately lo kuona wa propose wane Muzundu William Ruto running mate enda waza serikali atuteza William Ruto mawego ala mebo mugwe kange ametoki immediately at least unene nozwa kuonde weyaza Gachagua no enokete ngwa ya Gachagua nina enero la news siasa omwe na ila nelo la majority leader Kimani Ichung'wah na nena Kimani Ichung'wah the mouthpiece ya president nondo ta majority leader wa National Assembly ukila chombo kunena ike ndo ida kala ida na musuli asia ile gusi ya Gachagua de roasted na wakele wame ukora bastam na baada kana MPs out of the 359 members of parliament sitting including the women reps 302 already mapendi their signature yako no waka Gachagua okay etuka botu na mbeange bwana FM tuobo yodo wote tuyo senta ze ukiete na go bwana Musyoka baya je titende muno muthenyomo kwanza ndawe monene gwe ntiwitikala na we wate to sisi maundu ao ndeme okunika mokiete ne muno yi maundu ani tukona utondo ni nawe ta mheshimiwa Kalonzo no kuthengeana na mheshimiwa Gachagua no kwasa kana Gachagua ndakakitwe wamano no kwazia kima kiki anana aingi Kalonzo no kweta kana ndo maki imani wani wangamia na Kibaki na ndeza komatie tina angale kwengene tukona mheshimiwa Ruto ero na ndiye Nyanza ni tunoni ona ndo make akina Joho bayaza kana sisi tuko kwa serikali leo kesho mtondo aya nokona mundu Junet aya kana mimi niko kwa nitakao hiyo penzani miaka 3
hapo wengine nitaachia wengine. Niko maanisha maybe 2027 matoneza akaambia mwana President William Ruto na meona kana makosa serikali. Mipangwe yukiete ne 2024 kana it's the right time. Ebindani wewe ailete kuona kiki ende. Ulo tutwana kwazia nenda kwamba kwetekelana na mheshimiwa Musyoka bana. Kana uteti wone ni undu wetho awendeye. Nundu nije wona on the nanu na heshimiwa maithimbunge ni kala muthenya makanena ni maundu ala mathe maende. Ateo pe mbanga thibana. Ito no tuma nazia baro ta senator pe uteti fulani pe level ya uteti twambate ite fulani tene muno. Ugethia ndeletho ebikete bau. Na level izu yambatitwe ikabikwa bau. Nundu utongo iwanthi wethiwe wilie kuma ila twekio sakwa. Na kwethiru kuilia ata pe maundu tendo bindua manene pe maundu tebangito bindua kwa nene muno. Na ugethia maundu azu ni maete mute wa woteti withi ulangu bewa undu baile kwa baili. Yuga sisi kila kina kiukula na gwa mako, mwije kila kiukula na gwa mako nikina ndo amekuta Gen Z. Ni finance bill. Na ukazisi ya finance bill undu yili ukazisi ya kindu kile kuweta. Na be kindu kikwete ku implement wa jini tuendete ba uoyu. Pe kindu kikwete ku implement wa ba ungua mesa. Kicha social social cha kikwete implement wa ba ungua mesa. Tiongei. Ndiye zinu ngiga na ndia uende. No you Kina bado kizio kiongei. Ni wese yu maubendu kwa sukwe uzunundu wa mbe. Aya. System eno kwiwa heshimiwa onde pamwe na FM. Na negwati ona kwera stars chuno chonete. Kwetwa marambe ne mausangithia mbeza cia unless you university. Yani nduzuno uzahani zi. Leo twebindwa model na atwa ina thina mau. Twalika ni twewe musumbe ase kana nitukwenda kuwete the housing tax. Housing levy. Kindu kite na atwa na ndu baine na ngobo wajume wa ikibo kwanza. You ukazizia okay na aliko weizie tupete subsidy. Na teyo sanga kona tibete linda mama. You pesi ndu tikite ukethia no mubakasi kambata zie biu ya siasa. Na baeletha baibi kwa bau. Ketha ni batoneka. Kindu kila serikali ya Kenya Kwanza ya wete katika manifesto mo. Ya ile kwithwa ya likayambiye ku implement kindu kiu. Na ikaasya ati twaitie ngaliko ya uimi tukekona. Na mathete andu fertilizer museo na andu mayona produce. Yuthi na magili mathete fertilizer. Fertilizer watu kawina thina. Yu wa kuzia siasa. You know wa kuzia oteti. Yusi tulesi kwa ni serikali nisio si kwa thothe. Nisio si kwa thothe. Utechura tukuona. Muti awi ulumu no woteti. Na ketha ni batoneka moka makasizio manifesto yonesa. Na mayazi teite ne ndite ka meka 1 2 3 nundu nye bayibandu ethati nyengulwa bayibandu nai wasilikale mayasya na tekaumyandu koti katika misala yo na teimaki ya numba teteka amanenga nundu andu kile kindu kile kwetwa housing levy ukakundwa ona kauno kweba levy ya low cost housing ukakundwa ukakwata numbendi ndotona kwetha wisi na kukindu kiwene nthi makigwa yukicha mbesa ino cia na ni kwati o mheshimiwa wa ikulia senator nendo kutibikila mu Kenya na uzio senator ground kwanza na uzio ni nizi etho aku ground na ni nizi okwambia une na uge makuweni na andu mamukamatete ata maimukulia ati choke somo niti usome kwa kweli na bata ngweni utabize ba Erastus tikaende utiende ngawa yake soma yothe ya dharaba andi yutikaende utiende na no beka wono na yuona baende ata ibyo be siasa yambatibwe nundu zubyo na ibo zumbe asia ona kauni wegede nzamenge yunusa kuyenge yukenene nisyobo nzamezwingi so saile bero nisyobo nzamezwingi mwana ula unaileta ku school mai wakenda yake thiende yara nendo kutajwe nesa pe statistics no ni yase kana andu ala manere to university andola by university atano yoluwa ya 10 mainathi na nimekuwa mwane kovi na ala maende te magrete kwesukuma yuko yuzisi yae nyokulia ati Erastus muzumbe anayo baeso oba Kenya itu yati nye ndi wela wakila ke utuma munini wa muzumbe eso 2022 aya sia ndi wela wakila ke utuma muzumbe ula wambe ambo amana na ndele kwetha imbo
na unduzu ndio na ne undu muzewa no undu muthugu na nyindika akona kindu kya muthemba ucio na ayosa kona yambe ayosa kona yambe obwa munini wake wa muzungu wenda ambatia biube ya siasa mana bindi bongo kwa serikali iga ne batonda nyindile mana ata imayo nao ni kwithugeze FM nikenda ugite kuma halayu ni kana maundu ha maende uteti uwonde wende thina ni president William Ruto na nienda kugurebia thina bala uye exactly ni kwithe watina a highly political president musumbe kwake miongo nana yulu athiana etha ikuna siasa ndetha asiaize muno maendeo na nicho yani asiaje sindu bakubi cionthe kuma engone ya siasa ati yona kuna ki ni tethekata nila kuna ki ni tethekata na kuna ki ni tethekata for the sake of 2027 you know ndu waku isilia asiaje sindu na engo yesu ya uteti nebo kuona ebyube ya siasa ya batite yugetha muzumbe ne wegalile ndina ya siati ngawa ya siasa ne yathelile na yeto kashako su ake wa utete itengu ku state house aimwe ya kana ngawa yesu kwa tithukome ai ni utabia nditha ende yenesa na kukakilia lakini yu ejuma lugabio ethiwa ni tukwenda kuthezia ebyube ya siasa muzumbe mwene no ambia yugwe wa mheshimiwa baye utajua ndo kwenda tizisi ona tizisi umwanga wa wiso thela tiweta jau na butelekele kwa yu palango na bete ku kanesa ba okay tabo ndima ndate ka thai ya thank you man FM senator nenda no kwa kuingi yulu wake kiende cha ngawa impeachment ni thukeze kashagwa kwebinda kuma ila we mwene wa yumeli ati magene umana nena yulu wakonya mawo kwake indi we mwene then wao nena nyana kisesa kimwe cha mawo yumeli nesa na aweta sanzo kana maondo timasio nginya aweta president ni wa wetie ndake yeti kana munini wake silwe bala we mwene silile na then wa bombano sia ni wethi twaitwa bombano Central Kenya yonde oyenda mbokani yangaleko sia kwa Meru Embu Tharaka Nithi isine Mount Kenya East na ni wethi twaiwe ataki kana President William Ruto ethiwa impeachment motion ino ne kubika mbunge na ne kuendea ni wese kana President Ruto no nenga nete lengelea kiukiende senator ikulia kwani President William Ruto etha ni wese kiende cha impeachment ya Gachagua ndukona ata mistake ukona hii ni decision ya ilete hii kana pena blanda nene okwitha ye kama no yake uteti o president mwene nenda kwanzia president yanze tatika makosa ukilevinda na nondo wa itumi chambe nondo wa mene tekeli hii niweze ebugu ya James Yakobo ina na muswa wa thandatu wazia ndo mamuthemba wa Ruto ngai mwene no malea yani ngai no meke ya ubinzani ko imagine wewe muzumbe wande na mwene nthi yonde agwike ubinzani njo kona na yiki na kindu kene kiku chambiani janati kithembe okitha ukaona cho payo ndo no maukua mbeza ciauya utwae kanisani ukathembe wendo awe anene na kaini nendembo ya kwilea wondo ya kaini ya thiwe na nicho no ni Ruto atwacia na ingi yozo imindo ndaka me tonda mala makwite kuma sumbe kaje mokoni make ta musumbe na ndaka mende ni umuthenia na ne paendetwe na bato yukwenu Gachagua kwedo ndaka andieze echungwa kengetwe nu nyagala ndo embunge nipendiwe muno kubindwa katiba kwesela mbunge na tuna mamba na mbezwe ka yani cia macionda yikwatanite ikaza tupindwa kama swaka nundu tikena thina muna mwaete to ikaluma ni mbinge ila ya ibeti to thazi jenda cionda yani pambari rogethe ando akabe mokana na maya dini muno mbunge nimo magwana mwe azu betu ugatha yu mbunge kaema yue pakwa Gachagua mbega Gachagua ndema kosa wekete nundu yu kiwa impeachment ndikia wa political nundu mekite ndikia wina makosa either ndune kunia kindu chonge ndile kana we kindu uzite wale tanda musikate kotine kana we musikate kana utulete katiba bandu basi ya unduna yo yangu kulia kwa jaganya nishia oli na nishia oli ye ne ma services serikali ya oli yupo uka vitu wana katiba ba yupo ile Gachagua mbeku kama
Mekiembo swada. Ukabila. Yena ngukabila weva na charity begins at home. We agenda kawenge waya kawa chai na makandamia na ndulime uthina. Lombe aje kwenyu. Enda ndu weka kwenyu ukathi gweka ba. Yuko ndu na kila bandu be atongo ina mundu atuke ya mutongo ikiu. Yuko ndu ila mako kamae manundu no mekwemwa. Ona mabulu kithia ba National Assembly no baba na fitina mwingi. Senate yekae manundu yambe ya National Assembly ni idara la Senate. Kwa eleza mwene lote process yesu iba Senate nicho getha kiende yu musumbe na deputy wake impeachment yambe ya National Assembly. No mbaka ndo dena sai yana imwe na miongwele siambe. Na no mbaka ndo dena tuva kulela kakunwa. Na ya magwa ne atuva zinura yumbe ingi mazemba nenge no kwa gizwe dimundu metanyere. Kana no woni ya ayumba ngimekuya megwendo kasha kwa thini tu mako we mundu wijongo kisio kweli nunu yuko ne akachakwa au meta nyari akenduka ba nukenuka ingi ngitha 2027 nandu kuya ni malete kuni kindu kina bino kupeta mbunge kina bino kupeta ona kikapeta twase juu japeta twase yapeta mbunge ni okapa twase yapeta mbunge yokasene ichona twase andu mawo ingi wenenge ila siongo mondakela mundu anzele jongo ja ruto ethe mondha pai mundu na jongo chake ibete tikathi okotini kwa chondo negia yakawira ambe utungwa ni koti na tesira miaka 3 yukite atungiwe ni koti ibaka kala hata indi ekabi ba manenza kuna na ngumi babi ndaba na ka muthuku muno ruto hithi China najua hithi America ebina biba ka muthuku na yuko anza boka ndiko mwe katika WhatsApp na ka utabweja kwa imagine katiba ka Kenya kiasi musumbi atuma Kenya mamlaka mena deputy na atithi na ile amurabya kana no ndia yani nundu mwayu mundu na muka uteza kwethia ai mbweme unwendi ya America athia botio zandeke na ndekuo na ndekutabia na kunwe wale tendwa ukwatie musi atebo yuko ndo upe na thina mwingi muno katikati wa Gachagua na Ruto na thina ola munene ni isiasa hizi jeto na shungwa maana tamama ile tenda nemo deputy president kuruto no kukona masabu yake no petiti pyo Ruto ne yuakitete kuende yundo pokwa ndikiwe mene tekeli uzumbe wake ni wahani bena wana ngano kundukuki ana utabise pate Ruto pate kima jamina kuondoka na jora ila ndeo ka mutevya chuma jara ila keiko ba African Union no manyo mundo ora ila kwenda ukanga Ruto na Ruto kwenda ukanga Raila ona baani za duo sietu kunia hii rikadhi enuke deputy president ne Raila ugathe asiwire moyo kukwenda no pathei bateke no chapo thembo kondo yu chomba kaza kale yakwe musingine asante wevia kwendo amoye kula nomba yo magia kithanga thini na jubua ni juia na Biblia yasie kakuwa haya nitoka nakuwa kwa kuyingi nenda tukominia nabo kwa Raila nikenda tutisome SMS tutambitwa vikaba umheshimiwa tuiba ukwa decision ino ya Gachagua kuinoka ni right decision president ketha no mese nondo wethugise Gachagua ase etha ni kuseli through president no mese na Gachagua mwene no nene reka jabe kindu kienda mbunge kitasukumirwe ni president no nete kilegiwe azeneza president no sukuma asindu cia muthembo etha ki president ni wese president etha ayika decision ya ile ite kana etha aikona mabetio manene muno na matonya kumwete aivo tusongete na mbemo no oteti wa 2027 ndisongire kole yu Rastas nenda kutunga tina sebinda ya Moi ndio rabia kana Ruto ni mwanafunzi wa Moi na waisenesa Moi for 24 years ila asumbikie Kenya paizo no mwa azo thukuma na mwikoyo ibindela wagiye kibagita deputy vice president wake kwa bindanini na asio kama katanga ayo karanja ibinde nini ayo karanja ibinde kwezi la Zensha motion I think Zensha motion ya karanja ndio ngwaze nenge na bayo murumbi asio maimake na hata nini ndiwe tu ni asia kana Ruto we atete makina mamwe ndo weka na target ya Ruto ni kana ndo wese ke makino cyo kitona izo mwete thina 2027 na igenda chobe kilume na weze yake tungo benzani ondo mwi wa operate ya for the 24 years
ayu katanga Gachagua ki ona no jo decision ilo to no make oge mbe yake yani katikati Gachagua thina ndo ala make na ndazo bi mwana ino no ni embeze uli naingete the other time na discuss hapa mwana gero wandidi nyoro akai mongie kuunga mbeze wethe ya wazi mtandao ni wake au ma ilobi kwaja athi kuna alambi lamu na ya wewe Kisumu yo mabi one mwe ya Garissa na ya wewe mbungeni muthenya longe ndo mwe ya nduthi ya mundu ucio akite nondo akite gutumwa na kana ngwa resources ya kutumia nondo na ga musala wa kana mbea cia ilo kwata tatoma kwa afford mundu wetu wa Kimani Ichung'wah the same and also ne over empowered ne President William Ruto na enda matumie kenda nikima wethe Gachagua ne lo ukatilo no threat ela political threat ela musumbe wena no ya Gachagua thini wa mulima thini wa kima oka minoti la nyake Gachagua kima katika ati leneri na ila ita walowa nini lowa nini west na west we nini lowa ati la east ya Mount Kenya whether you watch la na Mount Kenya ba ya Kiambu na ya Murang'a mobona ndo the anoma ndari na moyo wa chana kali wezu na kima chukenge dia zuni asiata Ruto na ke baba ngini wene aminoti la ndo ayoka e manda kwazi yasio onde ndo no solidify okambata with the one back ndo no solidify Nyanza ata with the na kwada support yo na naona wenzi political threat yake balaji ni kwa Raila Odinga na kwa Kalonzo Musyoka na the moment wa mina yake ando asu ele mubukoni ya sure 2027 kana akasioka kibelana kila mwana siasa woonde including nyene ba ndamu kwa chande kama sababu ndakona weya wake either as next election ikera ile ata ngoze kibela kana ngasioka ona manzo bala uma kibwezi yako mukulia agwe na mozo bya kula sia kwa sia 2027 nono ngetho ndiye ndo kula sia ndumeba yani uthukuma mwene ndi uthukuma welo wanengwa ni ene nduzi ite next election ikera ile ata kwa una yo focus ya mozo tete no ambe sia tene kana wambe ukona zinu naye kana kuigwa ndo na nusu mukate kana chao you 2022 na kila cha happen ye 2022 that is a forgotten story ene kila kimbe wake cha 2027 na 2027 kila ndo no kuna ni chao gasaili nga make it through na metumi diga okay. One time president so by doing so we they are right na yanga shaka winde onda me yeba na kone zeke ndo gezai kata amazo no watu wale ndo wale gumo kibela na yenye disika na parliament ya mina ku pass kana senate ni involve yawa hele ni bobya kila nezike imeoneka na senate edele ana impeachment ya devolved units ya government ila ne county government ma governors ma nini na ndo langi mavete ona ministers is ele big on the national assembly lakini president is special provisions president na deputy president na deputy kila na ogyo thinde no senate ni sawa lakini nini ona kichathi on the no mindo au meana mo komanda sio kama katumia opa zile mena sio judiciary ugazeli amwithu ku apply court mwithu mo request court order mwa wagendogene kibetogene vina kana moyo wa grounds lo impeach wala no senator mazo wangu ndo bekelo kwa mundu akatwa mujadala na ndasi ya enda maybe geta nutaze lo kangelekana nuwe mosumbe na ndasi ya enda uimpeachwe on the grounds ya incompetence no sema ndo ndo ku justify incompetence ya mundu mundu wa incompetent then wa wapi we kata those are gross violation and misconduct gross violation of the constitution no, that is a very general term very general statement okay. Don't know me justify your guys ya AKBCD na ndio ya court ni wewe mundu zino kunia gross misconduct ya constitution ito mundu zino incompetent then wa position yake incompetent then wa position yake ya deputy president na wewe nuka haya andamanda grounds ya kuhold waters ikenda tete kibela ni jake ndio there na yoko tunaone compromise iwe tekale vinda very funny tekale vinda very funny asante na ndimina ndikuya kana tekale vinda very funny ne ndo kutunga oba kwa masengeli masengeli yao ni obo mitha ndato na nyamwana na kulia Kenyans who is fooling who masengeli onakaini wabo ikoti junior officers yala mage mathima kamukwate mamweke mbego ndene lumande mie ithandatu ethele na yinge wezu ya thile na goti ya kililie na imundu weze what next date je wekiona na sia na ndumena umya na Lawrence Mugambe asiane sawa niwete weke na ate ando kama mana ite
me alive Alright. male jwa no duko Asante. Lakini kwa tuyazo wadanga na ruling against equality is the by the end na ndiye kwa justice is the cause kwa na bazo review Like evolve justice to comment equality kiandu ondala maite no no akwate kwani zino wese wenu webetanga no personal reasons na mazangere ni uke kiokotini na anengwa yani yani weke wake wetekelo asante no amina mheshimiwa kwate kuseneta asante nondo ambasa akati babu bwana FM yulwa decision ni right ne ailete kana rono nina kule mheshimiwa baya kana netonya kuweza kuete wa Ruto banga nene bayambe na aibu kiwanza nake cha utete nenda ukutanyesa leo betu ukanyangewa yuzi wiki dete kuli nenda obendo etu ke statement kule kana unono ndo ngweza kuetea muzumbi aibu na banga eko kule pendo etu ke statement kana patengwe undu wena utonye munene wa kwetea muzumbi aibu na banga nenyigile ibine nokuangi utabya ngekala kana ataima musumbi be bandu bateo be bandu me ukuzizi okethia peke ndu masiyaizi kitaendete neza no ize ngai indi masiyaizi ndike nobone iwe munini wa musumbi ile bidela wela onene amambaza ayazia kikundi kila kine choza nazio obo na kunenga musumbi obo nitabe bandu kiteo mutabya itabe zindu kiteo mutabya na imwe nizino nenda ukutabya mundu lo kwetwa Erastus peke ndo taile kweka kindu chambe musumbi no kuona kaikengana niki nakwe na nena oiso ayazi ati ningwe to thenwa na nendo kutabya pendo ingimo no manako ni musumbi kula au munini wa musumbi etu ka musumbi nundo omwe yate nundo akwana ithe sympathy na yu ana mere ningwe to thenwa na apituka amea na nyezila mwindwe musumbi mwipa ipandu ngeza kuoneka ngithinya munini wakwa musumbi mwandu asuma andwala maileo muta no meo muthao kia kilibu ke makamu ya musumbi bekalete na tene lakini ndo zizie kilibu ke ndukwitheyanja nundu ni watabizia no watabizia ende iso ame ati ndukathinie muno ni ndu ambe yo thinya musumbi munini waku na ni weze ebithanije na akakilia akazia tita inye ngwete kwika kiu kiuke kwete kwika ni mundu ike ndefe mwende obaundu kwa bombe kwazi president or you to kekiende nde Kenya US na oma US no ni maboka na no kukela athingara kwa sia DR Congo uwe unaweta kana no kuibithanya no withe on a trip hithi no sia kuibithania kikunwe atekuo kiminwe na yoka kwa senda yuko ona nagwe yubendwe kulu yu bado edu statement sin sabali sialo ino kona endete sionde aenda nikana withe ni wibithaniti azia na kindu chuke yikunwa nyako naibo kindu chuke yikunwa yiko naibo then ukulia nundu mheshimiwa banu tu abambungene yo majority leader niwe sike bake cha musumbi nakazi anganino we majority leader na no drive ya agenda ya serikali na ni won 36 cabinet ikaweta kindu ni wokunia wasimu wake wane musumbi agenda itu iliona ya low cost housing na tiende kuikia kindu kita housing levy drive kitekeleka bunge yupo kuiwe siongo iwe senator kweta sitebo sia katesi ya leader wa majority ni wa upua bwana ziando azu ena whip ena ozoro mmo upua bwana ziando azu ngethia maina akili mama message kwa hiyo you are Erastus muzumbe ni wono utatire kwibitha indi nendo utabia na yulwa yana okay tukizia Kenya wewe maze utabia na esa pio maikwe kana kendo ke muzumbe no woko nete wa medikizia wewe maikwe kendo ke muzumbe no onatie kana ndine ne woko nete script no andike reason no andike script yonde itumi la siambe mail sianata ni tatu jambe pesi ndo bingi siende baadhi ya Kenya baungua mesa na UN and the Kenya meendo kama tu akili sisi kaone wa munini wa muzumbe na musumbe na yusa ila musiai tusiai siebu peke ndo kingikende ngane kweye kwe mono mende ta dan
Asante. Asha. Very good. Very good. Kumondo ama kisomo. Ba kisomo. You see ndo izu. Niko divert attention. Yani ukulia rastas. Yo tete inena ugo. Yo kindu kila twaile kwilela mesani nisiana isi with university chambe. Kana ni impeachment ya munini wa Musumbi. Lakini unaweza kama tetu akili ugethia impeachment ya munini wa Musumbi ni kindu kila katika numba cia maubosyo. Nisio headlines na ndo utabizia wake kindu kimwe. Pai munini wa Musumbi ukuimbicho. That's number one. Nundu omuzwa ada ukaedwe no ugwe be obomone ngana wa mpaka na mbea zina kwa manyezi aje nundu mbea mpaka ni tuthenije muno kenda tikembwi na imagula nena yiki wanu na ikulu ya meba no yuti ile paka unipe otwika aya kana namba kulu yambe ka unipe otwika muzwada no kwetu wakele wo wedwe no Manazia mara Didimas Barasa mara Junet Mohamed mara Kemani Ishungwa tukizie mutabyo ona mana weta muyumbe wa ngaliko ya mbere na ameandipa tabadhali ndipu na ine ndo kutabizia ba pai muyumbe oneza kwetekala na kindu kiu akaje ninyanga atwa muswada na nendo kutabizia bandu azu onthe bekendu meokea ma feel like ludia kana makakwata ibumbi nene muno na yuna kwe hata yundu wambe unity kusi tu akili zitu sikasisi abaya impeachment ngaleko yenge beke ngikende lakini ndukila kinene pyu kende Kenya nichoki withi kindu chake wasia hii president niwe mwandiki wa script iende na kusomwa na kekasha kwa sababu neno script na kusi yande kwa hii kana inaandikwa tebo nendo kutibe nesa yana lirua yana kasha kwa ndese sikiriputie kuwe kidotomeka yani ikitito lakini ila tu number 3 pe ndo onageza ikalandhi ubuzija kona nito no mutethi number 2 na kwa uwa kazi ya ekaziende ili akazi kaende number 2 we Musumbi beke ndo kwenda kwika cha tumeiwe nomo kindu chugwa mwina yana kana Musumbi la twenake ni musomi wamo moyila wali kilo sumbeni okia kalanga bu awasanga kona na mwaka wa kele ambe aje bandu mebendo wa serikali niweze azia unika nayu akwate uthei wa kosa bina wonde na kubini ya mundu lope ayasia mundu lo nenda ombendo wa serikali unaenda ombendo wa serikali ya kwa ningania na enende maimwe ya teimazi inde Musumbi anenda obendwa inde nenda okutebya ti ula wewe muingili miongo na ile teyizu bandu ibo ko undula kwake lokwenda ni yani withe ni woni andu kana no Musumbi munini wake nenda obendwa jenizini nenda obendwa situmero ni munini wake na andu bambe omwe ya tei mamukwate goko lakini ebatiele number 3 iyo ya modia mumekenda uba ya modia peke ndo Musumbi otena cho chapa yake imani kenda wa Kingpin na nenda okutabya Musumbi akweto manda Kingpin wake imani wonga kule Kingpin wake imani no mbea no yakashakwa kule kulezwa na ize ni Uhuru Kenyatta that is it na wa Musumbi nuko na leo kya Uhuru athiamwe nendo mbumbanizia andu mangu ne kula no Musumbi ayeko nditangwa ndatoka kweko ningi Uhuru ena interest miona no amini Musumbi wake yunendo kuri Musumbi nukweto manda Kingpin wawo paya Kimani na imando Kingpin beke ndo kwenda pene no pembanga wene na pembanga de babe Kalonzo wene yu Musumbi no wonie peke Kimani kicha go na beke Kimani ngaleko ya umeloni waswa no yake ya rukuyu amehugia muswada na yu nendo kutabya asise kima asiati ketheba toneka endo so Kingpin siana endo so Kingpin ile Kingpin muwethe one nonge wake imani mbene endo so Kingpin wethe wake no manite kana andu maki etheo wake ma pe uwezo we uluma kathengeania na Kalonzo na kwa endo so Kingpin wangale kwezo ni kana akanena na munduzu mubakazi ya Kalonzo kwizo thengeania na Meru Embu Bere Tharaka inondo Kalonzo bebinda ambeze mubando no wasina una kuma abu muno kindu chu Musumbi no jena na yu endo so Kingpin wapo no Kingpin waba uno nulone ya maweta na yu akasia okay yiba une sawa yiba unupune zeto
yo katialia hii seba kima kime kingipini no na yo akapanga engata nye munini wake atwike kingipini azenda na atekwenda nundu katika uteti twasia kindu cho ndekela kiutumo wetwa ni plus ona yo uteti ukulia mheshimiwa baba na mheshimiwa ongea kwa uka kuna mundu ikopi siazane wina plus nundu you know and masia ume utetine ko yani muzumbi ni wonete kima kiineza kwitikila kasa kwanesa na kwa unenda umungata ni nangi muthini ngitha kima kivike bandu jone ati indi mundu ituko wambi iyo thina ekatira liva uwi chara liva uwi para liva uwi akethwa atongo matabia na maimu ithukisia kasha kwa yu na yuthe hapo muzumbi akethwa atonga kutabia kasha kwa na ake kasha kwa akatabia kima nundu as we sit here Erastus kima ni utabia baadhi yana yolwa yana keina kingipi nundu ninge kasha kwa akudwa sikingipini no yaje ne uhuru ko utiwe imuzumbe aliwa kingipini ne uhuru usikwake nembanga nene muno yuko ailo manda kwanje yote onetha ebwa kasha kwa mubakazi imandini amutwe kingipini yani mubaka kasha kwa mbeze mei with you don't know nena na game ana gitono mwigwa nije gitumi wa nekendo mine wacheka na script president no wandikite na niyo tonyoteja gashakwa na ba impeachment yebo yukashakwa ne wonete script izu yendete no kwesa kumba niwa andwa mamwiwiete na mambe yo mwiwa na mambe yo mwina na mamone nawe kingipini na kwake izu ni plus thank you enda correct FM wa o second negenda o second yo mwene mweka nai kuna na katiba ka Kenya kindu giti laisi undu mugona mwase kashagwa gitoke litanetwa atwekitwe kingpin ika happen kashagwa mondo waka umwe kebelana through impeachment no impeachment motion they successful na ndabatangwa kebelana official kachagwa beke bela kenge website ya tishike tume FM kuyana na gia ise kana azise pa impeachment yebo akati muzungero uno waweta beke bela kenge katiba kaitu ya na 500 nguja na 500 paike tumio na kemu ona kemwe na lawyer no paike tumio na kemwe chaka shakwa kwenu ngobizi ona kemwe bayibandu ke kwatekana ona ke kamamba na tosi kibulekero na guungu bayibandu kona ketumi chakumya kashakwa obizina nundu ndhe ya Kenya ekakuta byondo ukwene cyo kuwa mheshimiwa iko yati undula we governor wa Meru no nenukiwe na wa enuka akwete kumba na chizindu zyake simwinge yalika lazia ikalapa na nepo kuya kana ona kiwe wa mawe ona maka kuna ayumbe o ndhe makasha kasako wenuka ni utabija bahali ana yolo aliana ate ona tezo bikaba ndiye kana pia muswada okwesa muone asante tutana mbodhi osoma SMS muzese no kito soba matuma ni maku nini ngona ne mwende no matuma kwa wingi kwesa Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwani Erastus kito kwanzo mo enda otwati ende no page isu follow page ya kwa follow page ya Mutongo TV na Mutongo FM na itwati ya mtandao wa X ni @Mutongo TV KE hashtag ni kuombea siasa mtandao wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official subscribe na ngona ndo inge maende na kuseisi hapo ama ende na kutuma mautumani na inde va namba ya simu ni zivu kione kwaku ni 0799870066 na mbesi ni kuna simu nayo itina wandateka 10 nenu okete kwa metoke senator ndateka 3 FM ya nami ni na mwithukeza ne sai tunangire tumisi yake 3 yutwasi kindi cherewa na ndithukesio mwana ongi wa mutaalamu bando ne uyiweta kana gashakwa enda nesa nondo katiba ni kawetete nesa wa mina kuimbichwa aikibela kingresa ungama akona nesa yu akele uno FM ya zeba yimotata loka abika twaze no abika twaze we mbunge na hakaziza nesa akona bane nguimbichwa no au me statement kana press statement before I imbichwa ka resign nikaenda getha on the safe side twaze kiundi cherewa ngashekwa ni wa motadatala ni wabika mbungeni kulesi akunwa nini tuenene saba aundu sipaendetwe nuko kakuimbichiwa na kene wa resign ngalo kwenu wengi na resign wa team up na mheshimiwa Kalonzo ino ukete ba e scenario ndo hili otondo tuonete oime tukene tuonete maikwatanga nomo no mauneni mo ondo medito maili tweze no team up na Kalonzo timu yesu no yithwe ye ya kutisha President William Ruto na timu yenge yake ya broad based government ila we nayo
ila wina bwana FM amweta itinga ila wina itinga na ateimage timu ya Kalonzo na Gachagua scenario hili ondo naelezea kwa nataka itatu pesa ndo timu ya Kalonzo na Gachagua naenda kutabia katika itumila sinenganetwa katika katiba paike tumiona kimwe kinenganetwa Gachagua wikite kwa ndio huwa na maka kuna yana kwa yana National Assembly yana kwa yana Senate Gachagua tu ni wauma court ndile hao mutunga kwa Gachagua nunegwe wamwe na tinene ayaje ndi uma neme yaba kwa kwa ni mwe kwanza na kwa nenda umwe ndo ni mwezi webina ndo mwatwana tuze netwatwana ke mbunge twakuna ibende cia muthembo nake urabeka Gachagua da kundu wendete na baimu yumbe we akili yake nzeo au mira Central Kenya ona kundu kwingi Kenya dikila kuimbiji Gachagua no ni ayumbe ma ODM amwe maile ya maazia au tiendo molo nange maazia ide ite la kalinde tega tuta tega thebo ba tisa la kalinde ala maendie ni maendie na kundu wau Kalonzo Gachagua na Kenya inge maike ndo kwa Ruto kwa Ruto na kwa na Raila wete kana nole Raila no katia Ruto wanaanza obia script no ona me kada yo kwata ki machonda nesa patingo mutha Raila uketikila kana ona the African Union ila ne baati bado akauma ku eyuzulu na yoka kuungama kwa Kalonzo akaungama Gachagua Ruto akaungama weka na Raila akaungama weka Ruto atia la chau na akaja na mondo mathatite ona ndo ingi maodie mume anje makakunia Kalonzo chau kula ona ndie zetu aendete na ku 2013 twatiania na Raila ndio na muiye kulo no ito imote yaingi te ingite eteka mote ya kila bandu wathi alika bahati hakuna yuto nga bateithio ka akenya me kwenda kuina ito mainda ito alamenda utiwa matiwe na kutabia na Zaki ona Raila aungama kana ale akungama pakenda pe pinda muno Ruto kushoka tamushimbe okay nienda mwana kadezi ya Gachagua na Kalonzo na watabia kana makaungama yemwe mheshimiwa twaze yu pailu na elezea ndio ni kusiokelela Gachagua Kalonzo team 2027 tika Kalonzo Gachagua ndo keke ni Kalonzo Gachagua ndo keke ngoimbe ajane Kalonzo keke kasiambe ngoi kwa Kalonzo Gachagua ai ndio muzioka zona la wewe wako na wazi akazia zile tena ngoi keke wambe ibuzwa kila ndo ngo na vya rastas na nienda abo kutungo itoba nini then one ni live FM kunena na senator kiloko nena cha Mayazi Beach Media Gachagua the so go through ndi na kwa ina inside information ya kana National Assembly ni decided kwa Gachagua na ndinaenda juju senator wate aspect ya Kawira Mwangaza the same na FM maze unaoni wane enuke ni mbunge na Senate na the moment where waenuke immediately athiko otini atunga na kotona lakini ndio tobyo gendo genye ndio tungo bae tina ne kwe ino ni siasa na siasa sia wa si hasa yani hiyo kweli webona hii yaki ndeno wasi na ndio tobya junior tobya ne utunga kwa ama naye mai bakubivyo mama usumbe watene weta wa Uhuru wa Kenyatta mundu weta wa Waititu na mundu weta wa Gavana Sonko lazima yona chances ya kuyo kotini natio mind lakini maybe ga kotini koti whether our use this was yani decided yani okay. It was a national name overall decided ila naona kimani ejumwa munde unda nena ana wo mwingi muno na ana decided you as ya serikali yaitu tito na mundu thino wa serikali na mundu zino wo kwa serikali ila tuko manake it is either athi kana tolo ingawa yake teko kwa manake once and for all as gale decided kwa wala mugwaza kuina kuina chao kiwe tele iwakele mukachona cha kele ni wete nase kana yubeke no ne observe ite muno siasa conflict of interest na kila mundu gazethe ona newe senior kubitolonge ika happen Gachagua akaritainiwa kibila chake and as you go na through court
wanda mako impeachwa no the moment we impeachwa no ngama lakini no maybe akaodi kibela chake through the court system kana akasave no senate okay the impeachment motion yake na go through na ndio kwa 2027 no la kashonga ndoka ndio kai eno kwata na ena Kalonzo no wewe senator Manzo kila wanena senator Manzo ni more confident kana by all means yes Gachagua ile deputy issue Kalonzo na yeye Gachagua kwa kelaze ninye ni deputy president kwa Kalonzo mbekana kanaze niwe nakula mbingi nangeri kanaze niwe nakula mbingi si amulema kombe na sio kama kwa Kalonzo mwekana amo deputy na by so doing se ndio ino conflict siele okay no John oni ege happen 2022 waze the Kalonzo no kwenda ngama na Raila no kwenda ngama na Kalonzo no wito ni ambo I can still step down for Raila and demand support for the third time blindly ena mara akarwa lakini Gachagua naona Gachagua agende kila ku step down a support Kalonzo na Kalonzo naona agende kila Gachagua kazi nyene na kura ile mingi agende kila ku step down a support Kalonzo kwa ile aliko kizungumkuti kwa ndesu yemionara ile aliko kizungumkuti ni ogenge kwa ukila ngwazi anekana mo ene mageza endekala na kuthukuma no imwe kwa bakube whoever presidential no long your deputy definitely is a force to reckon na ondo Manzo aweta Kenya nsinginyezo ne gisione cha kwakwa na ne gisione cha kwa ina yionge wa kendo wewe na weta bana asie Ruto propose Kalonzo aminomina na Gachagua nuka atwege running mate wake lakini anoma kama waze the ingi meaze woni wando ingi meaze aye Kalonzo na ilo kwa Ruto tuisa kuina sasa Kalonzo na kwa Ruto this time round nikenda kware ke okay yakingi ba that is the voice ya dola mebo na me na you know ndoko the Kambona Kalonzo ya baba ngolando mai Kambona Kalonzo ya baba ngolando mai meme yana kwe Kalonzo hakuna kizobya zilakalo wito mimi na mwina meshukuru ni unaenda kitatu hizi alala na yona da zete le 2027 ni nando mayazi ya maibo ne ya Ruto kula me kone ya Kalonzo na Ruto ndako ne wana ogela woni ya chako no 07 kila woni ya chako no 2017 was there ya kura nini woni wana bai mundu naza bai clearly declared winner bai mundu na declare officially tawe mundu lo sidie kebela kika happen yete kasi yo kabangi kana Ruto wako no ikura amuka kona na wenda ile bendo systems yake nge ndokanda sio kwa kebela tekata was there no waitu membe na no loka thi umuko ne ikura no loka thi uko ne Ruto ikula ando hiyo zede amekula jina kwani na ngo muona mundu wa kwete toka aleja asante mimi nakuwa ameangesi na weke ya question mark wameangesi na weke ya question mark wamini hapo tu FM na mini asante FM nenda tu mini hapo nikana niso SMS enda kwa mituko nataka taitatu ende mheshimiwa na wekala muno na ngewa mbingi lakini sawa sawa nengi nenzeo kadi ya Gachagua Kalonzo yo uwo waguo kadi ya Gachagua na mundu e Kalonzo ne kadi etono wengi sana muno siasa kadi izo ni wengi sana muno ate otibaza muno kweso kwata nyakadi izo nundu nendo gutabya yona yugwewa mheshimiwa ai champion muno ayaza Gachagua no kuthi dukone ke matake upono kwa no tongo yo nendo gutabya ki manichene muzumbe olawevo ne muzumbe na ena utothi wa kuthi mpaka 2027 uti elimu yake tatu na ndukone ki matake takiza ikalandike kazi ati okay ni sasa wendi undebi tune woloka na yugwewa I propose une woloka na one thano Kalonzo na ekamutebyo nake yugwa senator ayasia ona yo tinga zizi twe mandika ba utewa wiyo mandika ba awetele tumye mano tosi utunenge mundu akutike no yekana na African Union no yekana na African Union you see sio ndemweso wasio nati one generally ki macho nde ndugeze obanga kise kwikala ndi chasi ivyendete chango ki makeibwa atwalange ndikise value yotongo na nikise kana yuke na ma CS aiwaze kebwara kibwa atwalange of course twewe included twewe included ningi ndena na CS umwe na joke magena ma CS mena ki manikise value unikise ati utepwa nikise tikuza nisia utongo itebu mbene yuma hapo na ela me odime akalende manene na kiwo uko ni choko na ugu itagwa mheshimiwa Tandindi Nyoro waziokie tina
na yajime walange mo maji ogedina yu imunge alogwa manene de makima manene de nundu akitumicho cho bene na nendo kutabya baila kima kiza onena na wasioma nendo kutabya undu gwewa yu twaile kwasya kima nikinene na wasioma kethe wa undu jumo kwasya ketha niwo mojombo kwasya ketha manene de kindu kimo tetha de kima kinene na wasioma lakini undu ichungo kwasya niwo mojombo kwasya uzungioneje na kiukikweta kikwia kima nikizikana maiyani mo na kawa na makandamia na zia sitete awa ni mundu ina kilauni na kuuma yese kumya kilauni meje daga nundu meze kilauni ja minekwe daga kitwika ibati me kala na joba u makatete ya zindu ilesyo na ko tikundundu go the we mwezo thisa uthela kima kiende ya kwitha kilio ndu kilie yuki iketelo okay no zio mheshimiwa Kalonzo Musyoka ketha no ekala ainena na chokwa bakuba kube lakini kima kiine zo bika bandu kikache ni chapo no kwane serikali na kiine zo bika bandu kikasya yutenda ti serious tukwata na ndu ange kama ba serikali kima kibaza mona kwezo wena ngwazya muthembozo lakini kuendea na uneno kwa bakube ba ibandu bethe na ugo waguo mundu ikashakwa aungamete na Kalonzo wethe apatengwe ni mabengeze andu angimono masiasa. Thank you. Haya zumbe ruto beke ndo kwele wikacheka wane mo ndijaoke divide and rule na nu agweto kona kindu very successful na ke kunete naka siko akaongela kindu kwingi puntini kita wa IEBC aka yamozo ya IEBC bado automated divide and rule ona yute ilio ba ninaumba. Haya, thank you muno FM Mheshimiwa Douglas na Mheshimiwa Manzo twane na muno ni saa 5 ndateka 5 juni ndatwambe kwitu KCI na mo kunima kula mabosi maitu alama tusia kiwe cha umundi measiata na ine muzeze nengo hathia kana nengo soma mautoma ni menyu na umundi naona yi kweli ni mwetelete onena nyama umundi na ni mwete kana sound violate mwako zindu nesa nienda kwambia na Facebook kwa mitoki na nduka kana YouTube ile tetu kende mwe 5 nendo soma mautuma nitwibika saa 5:30 ondo neze ni mainge muno na pamwe na simu cienyu kwa ndateka isumi ongwele na inya enda kuambia yuyu niambia na morogotwa PK Maundu niwe utumia utamani wambe kwesala Facebook yasia makede tu pamwe va Kondele Kisumu na kuma ukamba wanu kathanze mwinge mwana uzumete mwinge na aroseze ngalo kwa Kondele asante sana. Frederick Motiso wati data rasas na atongo imaitu Mlolongo phase 2 tuned tuimwe mpaka mwiso. Frederick Motiso SG bunge la mwananchi makutano mavoko Mlolongo Vundi Steve pamoja Rans mpaka mwisho. Please ambia Maanzo Kalonzo aelewe siasa za Kenya kama kioni ataki mambo ya Gachagua yeye anakimbia akienda wapi ni brackets Kalonzo kanena na kanena mbavu siasa ndia siasa kwani hawezi jijenga. Kwanza I'm very well sana because of him Kiambu Githurai locked Kelly Kioko Vicente yani ngeli nyingi view kwa aume asu ovaka Lembone West ni twaliga tuambe obosa mesa kwa asante honorable Danson Zeke rasas tinia tongo ya sumo no manza ni mutongo wa kwa makueni kila kivo ve munini wa president twenugetie ambe yotha yatu van of abandu tivasio Jackson Makau niko Kajiado Maanzo ako sawa asante. Jason Wambua hello Mtongoi TV I'm following from the Ikumbi ya siasa till the end. I'm Patrick Wambua from Kitui Motomo but currently at Mombasa Njomvu misanzomo siasa sievinya na siendao mesio na kuiamini. Mukimwa ni raha ya pamoja Sam Mwangangi rasa sikeli atongo ya sutu imwe kumbeni Kalonzo na timu yake mama nyekana Azimio ni anangi kiela Raila wa masaliti mama nda isietwa yingi Methi 11 na 2027. Paulo Kisiangazi ya Gachagua is a tribal DP who is always thinking of Murima. Ekai Gachagua enoke akaimeka hawa. In the future we should amend the constitution and do away with this running mate thing. Dani Kilo Kalonzo Musyoka, you should have foot soldiers or goons. Zio ni wange gini ndizi lekana na mungu ni jao na nguni baba yao te nguni Jua mshi. Nicodemus Manzi Kisau, Ikumbi iko sawa sana gotea waheshimiwa wote. Swali ni naibu rais
akitumwa nyumbani, nani anaweza chukua nafasi yake? Fred Mbadha, ukiangalia na macho ya utaalamu unaonaje? Na ukizaidi kusongea Benny Paul Rasa, salimia hao viongozi, alafu tebu niulizie Senator Manzo, naweza muona face to face wizi wa Manzo with wote bangine ba parliament buildings oka parliament bele parliament oka buno kuona tu twamina abikambunge onabumba so jala metha abo amadabi ndona Senator Manzo no umone tio tuyamina keu Dimwesh Kim yaseni ova mulolongo niende na kumwithukisia nye niwa mheshimiwa Manzo aingathima muno nundu atekwe kumbeni niwa ndavosa musakwa wish one day Manzo ageti kivela cha usumbe nye ni munenga kura ya kwa view nundu ndiwa account yo tag honorable Manzo Mungu #honorable Manzo, Mungu akulinde, utumikie taifa letu. James Kijana Musyoki, hello Ikumbi, sisi kama UDA tushajipanga, bado Tuesday tupeleke huyo jamaa wa mlima nyumbani, tushamalizana na 2027, sisi tunapanga mambo ya 2032. Ni James Musyoki Likoni Mombasa. Samson Musyoka angale kwa Isili Airbase musie munene wa Ilovi ekuombeni twebamwe Kizito Musyoka Eras ne voi kuombeni no samosa kwa Asante CK Junior 2 hai ni koma tu side za Kakumeni Manzo ako bien sana ko bien Anthony Musyoka uzenje nzine kwati utavya mondo uzu wa kami 2027 tuiketia tuikethwa tuimethukisia na tumitwo Samson Musyoka senior journalist ya Rasta sikethe kaiwe na atongo yasu na uitabia senator wa kwa Manzo na FM Mike kwa muno ikuombeni ya yani senator wakati wa chumo mwe utwikane wa kwanza wa chuma bana nangulile senator iva FM na ke asu mwile na watu yake kwani tio mwewe ninge muyoba tio mwewe Lucas Mutua wewe sawa Manzo poa hai Richard Ombui, mimi ni Mkisii lakini niko na kura ya huku, niko Kikumbulu South, Manzo akona yangu, niko na kopi kutoka Kisii, Biblia inasema wataficha baadaye itaonekana. Jawabu ni 2027 including huyo mheshimiwa Dani Manzo. Twethe ya nevo huyo ni Mkisii ndio wa Kikumbulu South Mary Kamba Mheshimiwa Manzo tambaye amokamba tuivata nenyu lakini vai ondo tuikete project munenga adui na tuiku ground tuimanda mauya James Nzomi otumani wako Samson Nzomi wako Kanzomi wa Jonathan Mbuva Erasa skeli atongo yasu kwa woni wako nkwata nyosia kisiasa ni lazima amba titikwa OU evinda ikavika ikuli yako ni kwa Senator Mota Wiper nime kalilende na maamwa kwa vamwe in case impeachment ya motion ya Rigiji yoka parliament on the melea na ni vethe wave issue Rigiji with wa ese tutese kwa maundu ala twetele number 2 ni implementation na launching ya SHA ikalatetwe na mweso makadhi uthima geji Nyanza ye na mwandani ende ninyu mugulo mukadhi kwende NB team Wiper SCC imande more stronger team with more vocal and energetic leaders na masisi ondo Wiper ekolika Western Nyanza, Rift Valley and Central kwa wingi na yende senator ikulesi ya mundu yebova nebongo mondelikana tuke konene ya yolwa Wiper no Kalonzo no wetetekana no kuleana na keucha impeachment ende netuona umonde amoma yumbe make mo yumbe wa mvoko ola ni mheshimiwa Makau menga leko sia baya wa mono na speaker Wetangula bala speaker Wetangula one kaiko atamba mutalatala uyu menga leko sia wa mono ni bagubina kwa mheshimiwa Makau ni wa sia neza kana ke akiedelete mono akuna yes to twisi neza kana Kalonzo ni waiti mongamo wa Wiper ne koleana na kiu ni tuko onene hapo Lucas Mutua Dani Manzo ni mona Jairas Wambua Ovacha Mbuko Machako say hi to Dan FM na Honorable Musyoka. If Ruto want to see real face of Gen Z, let him try to impeach Rigiji, to watch Rigiji impeachment. It's not fun to see the end of 2024 with a new president or military government. Wait. Okay. Charles Muoki Makedhi atongo yasumu no
no itavya MCA musyoka 2027 tuivonde undu watu ikakuoma zi wanandizia nena hata pau haya no gizaitha ai songea Wycliffe Mboko Erastus watinda hata nesa gelesia tongo ya suna muno Senator Manzo ni mukoni wa kura ni tamukoni wa kura ni kuliati mutumia komoi wa siasa ketumi nondo vai utongoi ulikilela ukaema kuvalaneka na indi njumaloka twesa kwa SKM asioke avalanu nuseo mutumia wazundize aweta twesa kwa SKM asioke avalanu lakini wiyo londe aweta tewelo mutumia ndio mwezi haya Simon Muznyoki ndimwese Dan is very clear keep it up Dan is very clear keep it up Mulo Julius enzomo twiva kwa ngolele manzo ingi ino weta serikalini alea oitwa kotini neki na we ni lawyer na niwese ula uwo na umutavye kana ila ukweta ando ingi ethia ayu kitanithia NND na ailetwe no kwatwa au mbole ingisu weta atukwatie kimwe atwaye kotini ningumunenga mboi tukwatie kimwe atwaye kotini ningumunenga mboi Brother Chris Erastus wachi data nesambe tabia MCA usu Mombasa kwe akamba ingi Erastus Manyaka na serikali niyo ikuvunza rekodi miaka 5 iteka undu vandu va maendeleo maika isavu ya kudhua na kudhoa ndeke mbingi etha kashagwa no kwinuka onake Ruto enuke finally Manzo na FM ikalainde mututavye undu tu kwata utongoi thank you ni Chris Mwoki badha kuma Kasambani ni Mombasa ula pilot wangalesia ukwaju mukamba typical muna uzindo kazaye kombeni etha nendeleva abuka Mombasa banda kwanza without ishambiki muno tizawaza mukamba typical wa muthama Manzo no bomwe na bayetwa Patrick Mazela Erastus kethekai Honorable Kalonzo akwatana na His Excellency Gachagua na retired President Uhuru Kenyatta na usumbe tukosa kwa chatene Reverend Patrick Mazela na indi mautomanya 5 ma Facebook nika ndani the YouTube muika sembe nini osunokete Jeras Wambua ya sia chambo kwa Machakos tuko pamoja Erastus if Ricky G will be impeached Ruto must go or else you will see the real face of Gen Z because Kenya is big than waandikite tina manao ya siata lakini ya Kenya nene kutemondo na wiva mawaya senior Erastus sikeli atongo yasu muno oye Manzo ni mumandete muno anda byeondo tonya umona alafu kila kiende Kenya ni kana Ruto akwete ki nikenda tolwe ni kana no kuthose JKIA na KICC lakini Kenya netwachanukie no tusioka oingi kwandamana Manzo ni waweta wendo muona enda mawako ni mambunge Anthony Kimandi Erastus kule Honorable Senator Manzo ati we speaker wetangula ni waile kwithwa ayuni yangu koveto kwa Gachagua kana aile kwetela muswanda bunge neutral ni kamomo mutua kithimani yata na indi no asunge wa na indi wetangula ane na umundi kwetha ndo naona ngewezo semba thene wa YouTube ya Mutongo TV Stock FM official no kwethia story isiva ukana Facebook ya Mutongo TV mugwethia ngewezo tukwikie onesa uneni wa wetangula mheshimiwa Makao mheshimiwa Kaki mheshimiwa Nguna ngati watongo yange ala manena ngala kosia wa muno kwi umundi Samuel Mbothi Njero mautomanieli nikaenda the YouTube say hi to waheshimiwa impeachment of Gachagua is meant to achieve one thing in Mount Kenya to cause divisions so that come 2027 they will not vote as a block. If Kindiki is given DP, it will cause a major division between Mount Kenya East and West. SKM Kalonzo should take this opportunity by making sure he inherits Murima. He is the most senior politician known countrywide and he does not have any integrity issue, in brackets, the greatest weakness of this government. Wamothia ekendani sembe YouTube etawa Nicodemus Manzikisau impeachment ya DP ikafeli na in case Gachagua akose kwenda nyumbani what next mwakwati kulia mutumiozu netuoka vo aya ni osu YouTube ando masimo
0799 870 066 0799 870 066 kuwa ndo ma radio alamu ithugeze radio ni isi niyo namba ya simu mwika kunela mukuna ku ya radio ni Alfred Masai ni wambenga kwa YouTube ase raza za ni uwa Kalonzo yase ati we tawaipa no atete Gachagua kwani waipa koyi ateti meana bungeni kana no kukuna vate kokoma vate mayo we antu moya nye na Dr. Moinde no ithie tumasia utawawo kwe Kalonzo anyway Kalonzo osa andu osa andu then wanguvu yaku ya siasa akaze DP Nisifuna then Wamalwa na Tembea Wairia Kagwe Babu Wanjigi Njiro Kioni Mwashako Tosha Umundi naona mwena wa Jimmy Wanjigi Sara Kilonzo niko ndani, Francis Mwalimu niko ndani, Benjamin Muithi Erastus wati data nesa be ni Mose Gethi twasio nesa sia kwa ni mukweti nesa mono ni vangala kwa sia Somaliland umundi nambe nasi Kalonzo ni wako na uyamusio mauma kitengela mathiroiro na ni watho kwa nesa Victor Musimi niko ndani, Jackson Mutunga kule Maanzo eona Mount Kenya ika support Kalonzo Benjamin Muithi asante na somo tumani wako Jackson Mutunga na ke asiati kule Maanzo nina somo tumani aona ika support Kalonzo na soma Kioko Erasa salimia Maanzo sana ni na uache mambo ya Gen Z na kwanza tuone mipango za Wiper juu ni si lazima kila time Gen Z Jackson Benjamin nasoma Isika Munyao I'm back in kumbi salimia au then ambia Senator Gachagua abebe msalaba yake alisema votes za Wakamba ni kidogo ni kwa Somalia aya usunongewa akele wa Somalia na kweli Somalia kwa Kamba ingi meda ama hati ya kumbi bila ngabika Somalia ngasobewa Ndio Somalia boy okay Mogadishu kana ne bana na doga ndeta mandikita magethia tiwa to elobanga sabana maitwa nyo ndukwe kalagu hai asante Alex Muya, this is confused government rigijia kwa sawa Vincent Manzo we Senator Musio lakini tavya muvesi ndake sie kwathukia mundu unge nundu Gen Z netusiogete ingi tukwete maketi lakini Manzo kindly can you shed some green light on Kalonzo Rigiji alliance now etakeu Lawrence ambia Manzo awachane na Gen Z ilikuja juzi wajipange na njia nyingine alafu Erastus with due respect okay asante nongetiwa maoni makwe ni manenga tonda ya Joshua Mutemi Joshua asia if Gachagua is to be impeached aende akiwa Ruto aende akiwa wa kwanza David Mutinda haya Erastus tavya mwana osuwa masi anengwa kendo mbeloni yakwa nundu anena ta aume yana imwe usuni mutongoi yatha kati nda haya ndo wanengwa kendo mbeloni ya mutumiosi Peter Bahati Ruto must go na Rigathi wake Philip Kimilo mwendo ya Philip Kimilo kule Maanzo kana Mount Kenya ika support Kalonzo anasungia kiu Alibana Simutua ikumbi umundi ye sawa nda indi nienda utavya Maanzo wana Wiper maende nesa yu ukamba evinda nivi utongo uke ukamba kasakwa enoke Ruto na ke evange menoke imwe ambunge asunomo makeno cha Ruto na ke Stella Mbide Maanzo Kenya kwa saa hii hakuna mwanasiasa anafanyia Wakenya kazi hata nyinyi wana Wiper mnatembea na Kalonzo kila siku Rigiji aende nyumbani because ni kiongozi wa Mount Kenya pekee Paul Mutunga nzomi utumani wangu Dennis Muli I'm Dennis from following the conversation asanti Robert Kimilo Rigiji newe wambeye kao ula utaumina na siasa siake sia one man one vote one shilling na alia kuisisia no kuya musimetoki ethiwa musumbi nde mutetea
ni ova katheka Kauwe Ward Kitui West. Musimi Joshua ninataka mwanza si wasoma mautumani ya kwasa simo asenyeta nyene vya Gachagua arising atanamba kwa impeachment ni kana thatonya kwetia kwitha wana mwanya ungi kuungama ingi. Okay, Joel nake yasia ngai noete ni usumbe wa useleke na 2027 kwa saa wait and see kwe mundu ukoya nyeki kethia tongo ini etha nyeki kethia tongo ambia kethia tongo ni kwatia wetete la story ya Biblia ya Nebukadnezar tu ni Yesu ni zibai kuombe na banene wamesoma mbinge ya Biblia twitha na mwana pastor ba twitha mtumia wa kanisa alafu uyane mwadhaiti hawane mwadhaiti aitwe zi Biblia mwana usiwe tawa Kilonzi kalekosea Garissa. Asante sana Kilonzi mwatomani 5 mamuthene kenda no sesimo ando mazimo ninyo ozuyu enezo imwende na kuna lakini ndio sawa ine msoma mwatomani 5 anguka nose tala number 1 no amundu gwitwa Nzuva Nzuki. Okay, manzo wanena nesa kethwa Gachagua no kunene akawa na makandamia na inywe mbona moinene ya maendeleo ma ukamba undu ekyo matete ya maendeleo kwo manzo lilikane ku Yesu. Samuel Makau wakeli Gachagua must go wakatatu kana no wengi Samuel Makau gase kai Gachagua enuke kiimani na ngende number 3 utumani wa katatu ni wa Joel Muleya Ruto nowe baka 2032 utumani wa kana ni wa mbae Abel yasengeleze Senator Manzo Muno the next kingpin of Ukambani na ndio wa Muthiani Felix Wambua we Manzo sia oversight makweni we nasio kana niwe kiwe ngusuni nimeona munge mdulo kando tumukula za makulio mbunga kwanza momo mwana Muthiani wani wa makulio mai mo na nengenda uzonge hizo na hiyo need kwa uzonge baadaye kumaanisha azia wenu weka oversight nienda simu Madam Loize ni kwate we sawa sawa ndandu sawa kunda kala kawa nigando nengelele simu Loize director akwa nake Jose Kamwana niyo mukoni wabisa mbiki mai speaker sunesa Jose Loize yasia weke sauti nesa ngaleko nesu nikenda toza simu enda simu osa simu alafu ndisisi ya otomani ile 3 kwa ile 3 kenda imwe 5 twisa sawa Loize toza simu yambe. Hello Mutombo ni wasemba pole sana kuna simu na kunena ando mama mobile Manchester United mako na 3-0 Tottenham lazima yamulilikani FM ni wa timu ya England EPL. Bas hiyo ndio timu Senator Ndeze nena hizo. Hello Botongo. Hello ni nena nao Hello Erastus. Ningo kwewe lakini kakweyetu kesi TV ti sawa sawa wakuna simu nezi wa TV kana wamba commute kuzi detu anena tuiwe nenesa makilima yene ndema kwewe. Hello Mutombo bana kumazama kuma kizimani kuma kidhimane dina wase ba Loize dina wase hello ndio konja Jose Bakalelo wase yes ya Mundoi Kalonzo na Gachagua hii regional balance ya hili hata ni kuingia kwa tangaliko kwa western kwa ndio sonomete kile kula kitu. Okay ngatokosia western na koko ngeke yana ito ne para kula ndo kwa kula koko kutoka mbana toka para kula konge konte ndo niona koje na ukamba na bakube muno asante haya tuoze simu ya Kelly simu ya Kelly neo. Hello Mutongo. Hello. Nena nao. Hello. Nena nao.
Winena sila kumakali. Sila kale Aba ikulu ya bani kulia. kulia Yo president kabisa kwa mina impichwa president ne wiki ya sai never wiki ya sai ya kalea kweka. asante no mwe ndo akole kana kacha kwa imbichi wa president wiki ya sai na kalea wiki ya badiara senator lawyer nipeke ndo chama temboza namba niyo weta andani tu thats ndo ingichiwa ikindu kienda kwa president ukita indwa wenu kaju kila kikunda no koti chwetu amina toze simu ya katatu yao manzo ambia Kalonzo atembee Kenya mzima ni John Mulei kutoka Busia wakamba ndo kamba meko ndo kwingi hello Mutongo Hello. ninena nao Na Chris umetangala kwa iba kumanga liko ya Makueni. karibu sana bai kuombele Mwanjo neza. nza cho iwe Ndo neza. yete woni kane kujo mata kadhaa Yule hawa ni. Ndio Christopher by the way, Christopher Mawo. Kugonga liko ya Kalamba. Mawo. Yu kwangulia manzo Ndo motala ameasu menuka mwana sia impeachwa Hello? To kwiwa vimanza no kwiwa mwana sia impeachwa amina kwambata mulimani mubango wili arwa izino kujenzi no ti wana mubango ne itu no ti na kora sia kwina Oruto Masiko sa no zongewa sawa asante zekula ya manza aya tezimu ya Lois ya kana tibo ni ya 4 hello Mutongo hello nino sana ndio mwewe nedela zimwenge sawa okay nedela zimwenge kativo imwene eraza ziwati ndata kulya manzo kana koti ikamwa tuko na ikura inge Kalonzo ongama na utarani ni meji usinyingale kwa YouTube edite kativo imwene okay jisika no lo mwe kana hello Mutongo Hello. Ninena nao ni wasemba etele simu ingi ile mazama kwa makwaza simu ni mabika muthia netele simu ile erasa sike hello Mutongo bwana kidoko ndata neza mono Jackson ni Jackson ningalikosia Kiambu karibu sana kuombeni natinda neza mwati ondo eno yetu fit kabisa ningotana muno nikona tongo yesu naziwo nitukoza muza kwa nundu onde bayi mundu la muthokile ni maende na kwa kamba yitu yokamba makonete zino good na ningi ngwazya manzo eke kwatika chakwa muno nundu kachakwa no ubindizya ya chatukula twakamba noto nini na Kalonzo nelumye muno nake na Kioni azini mama umite basa nake aninge ngiweta kana ondo kuwa bwana FM kuweta kuimbichika chakwa tikindu laisi mono kikatiba ekaka chakwa imbichi wani Ruto ni wailete omano nake ni waile kwinuka okay ando azio ndeni siasa makwatise paina kutetia meo tutetia hello nongo kwendea ando azio ndeni siasa makwatise payikindu meotetia Kenya nacho na ningi kethe batone kapyo kachakwa imbicho na Ruto enoke na kindu ila tuovithaniwa mbingi tuikwenda situ kanisi kuka kwisa kwikika nundu kwa mwana inji ni twende na kuumia indi notanu byo ninaiwa Kalonzo na kina Manzolo ndu maweta meko ya Kitengela na makinileku na twenda makwatite Kalonzo kuoko muthembozi na etheni wethikisha waititu londo waweta itukona Kalonzo endete na kwa makithuku na ini vinda yito asante
Lene binda yito kibuku nikachamanite na twathiiva ni chamanite yu kama inesa ni ndiligile muvya muno Jackson simu ya muthia yao These are comments those are Manchester United maone twekao timu ya Real Madrid ni ndio inaotoka na Atletico Madrid me 1-0 timu ya FM. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ni nena nao? Tuna na Peter. Ni Saika, karibu sana. Ndio kulia ngwendo kulia Senate. Senate no kuwewa. Nani Gachagua hii. Gachagua atakuiwe atetea wa Kenya monde. Niki Gachagua kunena kila throughout yo kunena kuhusu kile mulimani. Haya, nozo. Ko ngumukulia ni mukulia ati atupambanuye neza bwire ni twelewa ati Gachagua atakuiwe mukimani kana atakuiwe nundu wa Kenya monde. All right. Iwe kule yako. Asante. Alolo isibi cha usimo ni muvya muno kwa kulima simu aende kwa mituki muno ondo nesi ando inga na masai kwesera TV ni matumite mautumani kwa ile itatu kende mwitano ala medukese Mutongo FM medukese radio matumite ile itatu kende mwitano kwa mituki nendo soma mautumani menyu Manzo amesema ukweli serikali inatumia Gachagua na wengine kuwa ndio walituma Gen Z kuvuruga serikali ya Ruto onesami kiundwane chandulo thanks kune katakosea kibwezi Mutongo TV angasio katakosea lokena asante Mutongo FM hata mwa Kenya kwanza ikwete utose ubese sinema etongeye uzine muithugese wa Mutongo FM ngedese Mutongo muno ni madikiti kaunguni mboinzau au ni kioko makiti kuma mboinzau kaunguni peta kaunguni Manzo, okay, so inasoma Manzo always attacks Ruto government, but Senator, you should know that Ruto will be president in 2027. Opposition hawana kura. Alex John Guma Kitui County mwana usu wa mwala ni wambe kanesa MC usu ende Manzo no Sina mundu wa Ruto na makava loka hivyo. Yena hizi ngezi sawa tiwoni wake lakini ndamba ndike kikamba de kuelewa tafadhali. We. Mwana sinzo nasoma we mbona mautumani nazuka nende mutumite kondo kesi wakelo. Pakwa ilita tugende mutana ngurungwe yaba imbezo oti lawa atumotumani kwa nizike tumengona mautumani ya mutumite mukasi wakelela. Kalonzo ena chance cha kutwika musumbira ila ene wanangiye Kalonzo siasa na kumweta masitwa ta popo watermelon zune Alex kumanga tokosia kitui nategeta twende some mautumani menyu kwa ile tukende mwitano Mutongo TV ni Alex mwenzi ngelezea tongo ya suvyo na Kalonzo ni Mutongo hivyo ende thena ando mamurima ala okutembea namo maina seiko ngale ya kasakwa bena thena mo ngale ya kasakwa bena thena muno kasakwa ni wanangie kumatene ni wasembie abeta makinya na inge ndakolwe malunga ma uhuru enuke akaibe hai Ambrose ngombao isu si kana ale Ambrose ngombao isu si itatu itukwete nesa amena siasa ngoma ukethe Douglas FM na Manzo kasonge Ivo 2027 kwa debe Elijah ye kevala ni nai nake madhiko niyo pero tunaye kuna kukibwezi lakini kuna umetiano kila bandu tunaye kuna aye kevala ni wabu Julius from Huruma Manzo big up ni Samuel Yekombe yes Kalonzo must be your flag bearer 2027 Mutongo pamoja kelele mulenyu twende na kuosa musa kwa bawi kuombeni ngeze sema isendeta Manzo akunite sindo nesa ni moteti mweso kuwe wa nduti kuma kelele mulenyu rasa Manzo kuete chali mwingi ndio yaziata tina kuelewa haya pamoja Peter Musili kethia Manzo muno na wimu ya mekale machiene tawaipa
ni vama sako katika ile ni mine honorable sawa vioni tawa Stephen Makueni Manzo amesema ukweli Esinzo Mie Kalonzo okay Kalonzo ina chance sio nasoma nende na kuola mautumani. Hello, ni David Modhama kutoka Kinounde Tane Rigiji enda uprezo. Siasa imeasia moyo siena avinzani na pau I support Dani Maanzo anajua ground ni Mulinga wa Matiliku kedi atongo yasu kule Senator Nondo ni winavata mundu winavata atonya mukwati hata yesu no songeye ni Collins Chalo kuma driver niki Maanzo wa mukule kulyo niki Maanzo wa mukule kulyo wanze yako nena maundu wangi either I build content yake na hizo kozongea Mutongo FM ukuwa ward ya Kidhumula kwa Mutonga Mutaa wa Mulukwete okay ni tuzizi angale kwezu mabundi ma mitambo kwa mheshimiwa mwana weta wa Kivuti bas Kivuti ni wozu MC wa Kidhumula kwa Mutonga twila na gabai kombeni wasabale kodhila ingi eta wa Paul Maloki aya tatike mwini mine erasa sikedi atongo yasu na oyeya Maanzo neto then wanenzo kuki bwezu cho wewe Mutongo TV ni Ambrose kuma Ketanga mwa heads kisi legale ya Kenya Kwanza maendeze cha kwenda kumuveta monini wa Musumbe kashagwa tigeze yonondo kula mbinge siuma akemane naende wa muthia mwenye Erastus Kenya ndiende enesa nundu pai loosa wa mondo kupatwa uthaithi ona wepa nundu kiume kie umonde no senyo kwa mwenende edwa DP nukwinuka onake Ruto nienuke onthe ni kindu kimwe jeni mwekali ngaleko cia muvote asu nienende ndatika 36 nasoma mautumani mo nasoma simu sio kwa ndategezo miongo isuni 3 tuo mwamewa twina mo na no vyamo no gutha mwende no twatia na we kumbe etambire tolenge nikenda nuke kwenyu bitikilende some utumani wa Mwene Kivela wa chama cha KANU utumani uzindo wa thibende utumani wa Mwene Kivela wa chama cha KANU ngalekosia mwala etwa Robert Wambua kana Sikoko Erastus ni mitambo ni Ngelesi Douglas Manzo na FM and let them know no one will vote in the Kenya Kwanza government in 2027. It has greatly messed this nation. Senator Manzo nuwa kula makulu maingi katumia ndateka sengi ba mono itatu ukasonge ato kwa Douglas Den FM akana sembe ni tunenga nda ya mawoni monde na nenge ndijote ndo ayi kumbe na kenda kila mundu achangie na ndiasi kana kwema na kwa gashakwanda Musumbe nikindu kino ito muno kwa serikali yo ane wezi Raila amina ulika Kenya Kwanza na mando maki imani mana unya Kenya Kwanza na kondo wisi siasa no siende na kuibanga na nengine nitisi utongo wa kimani munola munana wa gopyo ni woro wa Kenyatta onakeka shaka no kwetikela kuruka shaka akatuka ne wa imbichi wana koti ile omutethia siasa siake sindo siathala wethe ayunda lika 11 ingi no baka kumelo mutongo yungi ku Central Kenya ndo kula iketa akumbanya mundu wonda mukuni wa kula wenda wesu baneta onake na mbora mundu ni watethe siasa siako usino wangaliko ya kwako kondo ithetu tukikia biti ni twaitie ju ushimo wa Kalonzo na ungame Kivela na Wiper na to so vya coalition na ndo ingi na sindu sia kisiasa siende ibendukite tiotene oibinda ile ndu na twende na usisi wa kila binda ile twende na kweka kila tutonya na ndo silikale ni vigeta bando ugethe no esi ando baidi kanisa ona balatu zao zaidela ku glory tete leto tianga sijo kanisa ile ndo silikale ni vigie bando vile vile wa kweke ya meao ya kuregulate ngai yani wezi neza FM ndo Biblia andiketwa ibinda abo bindukule kugenda anganga nyingi na nomba kwa sisi spirit ni baya mundu ula unutabanywa bona Biblia andiketwa onange makoka na zitwa Yesu lakini Yesu ndakemba amesi kundu ndo za obyamea otelete mbunge
makanisa macoke maigue koti yani kilungu chia kumi na nthembo ila ciumite nthwaci ciwe ciumwe jau icoke ciigue koti pena thina muno katika serikali ithivo na no yambie kugita makanisa ukitete kashakwa na ukitete ene nthi pena thina pe kindu kitaende neza kwa musumbi ni kutungia ni nthi na kueta mugo na kueta maendeleo na maendeleo maingi ma Kenya ni makwamukila bandu ni makwetia ngana ni tukobeta mbeza ciuthitwe tumetie koti uthitwe bate maendeleo kondu wau andano babikiwo bu nitukwenda na kusisia na ndo kashakwa no kuimbijiwa pe maanisha na mea eno ya kumina makanisa amwe nundu nenge baigwe makanisa makaandikithwa upya kubyo makanisa matakaandikithwa ingi na maitwika uwa mone wathala lakini uwe awangai ndutwika wiki wa meao ni mundu uwe awangai ni mwandikane za Biblia nundu waleta uthukumwa na ithia nitukika chonda kila tutonda okay withe mwene nthini wona nesa withe tena serikali iteyo kola serikali sindu situ timbesa mbingi kekani utumika nesa withe akila kundu kwina mugo na ndu maendene na koti uyu mola we ane ti koti mubetuku na we mubetuku ndwene we awagu okay kwa bandu ba ruto kutindana nete sindu takeka ni waije nuno bingo athwake ndamu ni wabingie ni waije nuno kwikia stadium wote ndaikia ni waije nuno kwa kanyumba cia thukumi ndaaka na niwe mwene nene ndia ni waije ndakathenya musumbe munini wake nuzinu ende na uthini ni waije kwa mundu ukakindi nambe wange andu imande na ukindi nambe wa ni waije andu maikatwa maikoneka rivayala yume ijwa katika kwale ndakame andu asu no mbeke kaondwa na ngaine wa haki okay na zime kwenda kwa zia yakasumbeka ngeta sumbeka cha lazima no mbaka akasumbeka ene thimetekeleta ithete kwetia njensi lakini no usio mukenya wonde akaparticipate akanya imo ivyeyu akaparticipate usumbe la ugete akahukunia kula nundu wa mauko na kula mundu la musio utekwe kondo maundu mathuku mande ni muthuku pyo kwa hiyo tena kila mundu eke undu withe ni mwase byanthe yake yekale neza kila mundu na woru wako kuna kuta balo kwenda iyete endea na kunena nandu metukunia kula mheshimiwa Kalonzo na ungama na ti lazima withe ringathi ni wonke ndorani imeiti wake nundu nitaizie kuva dereva kuva makanga endo ringathi no kwenuka na keruto ni enuke na mswata na keno tu kweke nyawaza na dio zeni woka champion mo mswata ozo ito ndiwa national assembly ndina mashambiki makwala ngumandi ya mswata no juzi wa masai nenge na ruto no wongweto kuungamya CDF kwa vata na makosa maingi make tito na utavya yumbo kwethe makona kula mamwendo manza hizi wene mubinzani ndio zoli kazelekali nezo mheshimiwa Douglas yenge ndozo wameotumani ba pena mwanafunzi wa kwetu wa Alicia MCA wa Masi was my biology teacher in Machakos school. Wasomezia biology. Yena somezia Machakos school 2011. Sasa na mwalimu wa Azandi ende. Thank you. Be nambo tungia mube akamba maitu alama twethukicie na gutwelola kuma ngale ukibatukanio nondo wa mawoni asumenyu ebinda ila toka ba thinu wa kumi nateka nena ni andu ethia tina kwata response ya mwene thi tetha na yutale ela motele tetha atale ela ngo muno whether atikule gote nena na zeteithio ka lakini the moment ma respond thinu wa maoneni maitu na ma comment mako na simu metha mwatu ikia uthuthio na muloni mamuka muzungu ta marana ya kwenda ya na kulikia kumbeni kila ndo no comment no sindu ile kana itatu kindu cha mbe nase kana siasa sikalao ibendo kana nono na siasa ile binda ozo ka itongela wala siasa la na nono binda yene wikie na kila kibyo beta mono chumwanike ni ishwe na ya munini wa musumbe rikathika shakwa kubeta ng'ombe no ambu nyene ndo kulio kiondo kema manzo na leadership itu ya Ukambani kwa jumla muzumbe yako na kibela ke chuma kwa kasawa cha ilozo kwa Ukambani mwigete kila kamba tende ya kala tena no ndi ko sete sino mingi mono ona ando ala mai ando itu ando maingi mai to ala mai miana ne menene asilikani tabeta na CEO wa Kemseta wa Andrew Molo dakitali odhe mwana monga mwe yani andali la mwana na chairman wa KZN monga mwe yani CEO anakada
Professor Meluku kuna kita wongana na kuna ndo maitu maine ongana baka betangwa au kamwe weani indo the ito kulia akamba tenda ya gwegwanza kwa wina thawazi nyene asiata keja akasha kuondo gyotweka na gende teki through wakele kana ibindela kiu amozumi nona kibela geja leo kwa kambani toze kibela na moko ele na tindi kate thambio sinikande tulongo bala batia lete na ndwe ya bai tu ne ata kanondo mono nendo mubunde si nendo motobi ya mweka na manzo ibandi kudilikania ukamba witu ne undeveloped na ithe takamba tetialetwe tina muno tabaike ndo rudu tetialetwe tina nondo akwetha tekalete sindikali opposition kuma ebinda yake bakila umie kibelani 2012 tali kilo opposition all through na miaka 15 tenza wa serikali nebinda nene muno ugazethe atina maendeleo tajiboti kwa Tanzania wake sio kitu Raila tailo soma kuma kwa Raila kila siao kila bindoka kala baona serikali nondo utaka agezelo momo tina agasio kala serikali no mundo Erastus nendo kutobya neza okakwata ebuso ugathinde no wa town wa Kisumu no gathi Nyanza province kwangelekani Nyanza lero wa Nyanza yatena yuko ya kwa Raila malelo ala masobe ku stimola wiki ndo kuna maendeleo ala makoneto kuku na mainge besoma kombea na kuku kamba ko we mina ne kana ebuso yomela ekai mina no ni eso idangu yeso zire iti Makueni county tayo county la least connected to electricity Machakos tebun namba ina ekuzia tiadewa Makueni ekuzia tina wito na ketui itiatiane yana county sio kambo gazelle electricity connectivity kana sindo ile inge yani ile ya bottom hizo ni indication ya hata kwenda ya kuwekalanza wa serikali imaanisha tenda yana kupata maendeleo na sindo mbingi resources mbingi siane wabayo kwa bageza umelo mwana wa Afrika mugamba ndikova tosi hiyo myanya suze at least ita accommodate akalonzo maybe anengwa that offer ila manzo ime kwenda ya wazi hapo mwenda bajetu ana maile hardliners so ili kawe na wazi hapa kana angasa mayanda ya goma those hardlines tikazo champion yobao tete mutwa atwike debit wa Ruto ndadia katwika debit na ndo zaidi at least akamba imali kwa bando na ile na chance zile ulango zia kosa kivela cho sumbi ndiye ndawa biko bubu thank you naende please yagu Senator Melete piu aza mailika naende maybe no otravye kana nondo kindo kiuri no kenene yemo no Senator noize mailika aisongia no otravye kana chance kikaumela ndithukisha mheshimiwa Ngilo o ebinda na betie kana mimi Senator mwana wako no thanile ndithukisha Charity Ngilo na wetie yambe anambie kwasi akamba kala kakamba umela twambe osako nondo alangi kala komila ne mosi twambe osa nigendo izethia nitwetho bandu FM nenda mbozo ngekuli imwe kulilwe straight ni musiaisia kana umwethikisia umatutembeta onake okunyo ukulilie yokuwo wawo monini wa Musumbi akabetangwa kwanzia ya impeachment wala utwika monini wa Musumbi no nenda kutebekela kengoni ya Musumbi teba na ndwele ngoni ile yake yawo na ndwele lakini peangele elema siasa peangele ma siasa yo azwele ma siasa umani mheshimiwa Kalonzo Musyoka kuki werwa ni mheshimiwa baba kibaza muno no kibaza lakini ni tumeta ai yani ni thau ikithau ke wandu akili within ni masese ngwa ni ugule yiwe thukise paradox no kuwe kindu kila ukutabi autapite pure kindu tota pure paradox ati akamba makote kumwe serikalini na ndiye babe mukambonge ugozo bandu wa edwe serikalini anta yani isu ni yote wa pure paradox nundu azizia akamba makote maumito serikalini umwe kwa umwe you uloka you lo tezo tu ugozo tu serikalini you uzugwe tu wa mheshimiwa Kalonzo no etwe you ni letha ya akili na no we kwete othaokiwa nyindi we to mundu lakini we kwete othaokiwa ODM ethawo yugwe ya siasa indi nendo kutibya kila kingo ne kwa Musumbi na andu meana ata ele andu ele one ula yute unena ni CS wa interior na number 2 ula yute unena ni governor wa Kirinyaga nundu nendo kutabisia pa Musumbi sabu yake onaeka utuku na muthenya
no kwiwe aithile akesa kwiwa ewa ni wacia kima no kwiwe aithile na ni wese be mbanga nene muno nundu kima kesi ndwile ciacho cia bata kima sa namba kieta MSani na namba yake ile kima sabu makubitia kima je kalandi kike masaku ubite nendo wotabije ba witha utonyi wao bita withi ulumono nicho kuona kima kizumbikire miaka miongo twelegele miongo ena kizumbikire miaka miongo na nundu aja na kizumbikire miaka yothe nundu na kwiye ona betho muzumbi wa mbaingi kima etho abana mbaingi katika president uketha usumbe etho etinizie pa na yupo ne bongo kuya undusu kuliwene kana undula wingoni ya muzumbi ni kana kwa nzie mwaka nengi mundu loe munini wake loe kweli ya tumba na ngwe na ne mwazu wewe na utaji ano angeode na meo kita badele tutakala niwe zibe pe mchezo mmoja wita karota stick wa motivation ubuyila kala dibambe na yo lumundu zembe no wene yende dembe wake yuko izini za kweto za upa ne za uketo yuma luka bio yuma luka bio okay yes yuma luka bio nenda kwa ati ugo wedukizia omutu kwasi pe oteti mwingi muno wendele bake okay akela no batoneka utongo yilo tena wambi woloteti naweka maendeleo utongo iwole uteti no yeka maendeleo na utongo yola uteti weke maendeleo mazama itu munde nona masemba muno twatumite masaile ndateka miongo ili we twina ndateka komisi wakaende tumine twimina peke ndo munene iye yulo wa Mheshimiwa Raila Odinga na AU twasie Mheshimiwa Raila Odinga Senator Manzo ni wathi baya moi wa keli ni wate kuleta matuko 25 moi wa keli nezi yakonoa ibadu tweka kwasio ni wa baluka ni wazi wa Kenya ni wazi wa local politics chuo cha 2027 kila senator wa mitoke ndale hakunga makivila ingi nundu Raila Odinga ni mundu tuwe ya anga wa nani wanda bizikila kina atumia ambao likabaya serikalini bana ina wia kana Ruto nunu nenga na serikali kwa majeshi na maimu sobia na mayuwa ndo ingi muno amo bizani Raila no watabiseke yo anda biziko huo na kila kisio ni ambe ulika na kenda kwendo na serikali ya enende ugwe majeshi moza serikali imekalana yongi dala nende makegwana kwa tiate ni wendete Ruto na ndaendete bukosyo na ndikuona ndo make mailea atiunga makivila kwa uno ukaungama onendo akathie yu akaeje usulu na yuko kuunga makivila kwa unje ndigwa moyo Raila unje Ruto unje na Kalonzo unje andala makamwa balosi umbe ukathi nikima na kondo wau nitwokweka kila chonde kitomeka with ijeni tweje kula nundu ana then mapini wa muno na thina munene muno wa ene then sikale tekwe wambe kila kingi kulea kuthukumithia mbesa ila mwene ndu sangite nesa na ndu kumwa koti mwingi muno ugethe kwina mathina ningi andu baele tenda maika ya nundu wa skulu ibinda yake bage kayo kwa na mataka ya nende ni kwenda usumbe weno ima ya ndipo na kitumi kinene cha Raila sorry kwa cha president Ruto kwenda kwa uvunguta munini wake nundu kakatiba kashakwa Ruto ndo ndone sumbika yondo madhunguta nyema na kashakwa ya ndo balama mwatia na kondo woyu ndene kwenda mugo indina nina kithiki kingi ukethia andu maina mugo andu tie yani mathina ni maingi na nenda kutabya kana ugo andu ba Kenya matende utene na tele andu ma Kenya yuni moivie makoza kura makakona kura maya te serikali ingi na mundu laika ba mwitikile kanole wina experience la zipo onje nzi kuneta kula kana ita kuneta na sio nundu thene yo na nisi ndie kwe okay ni mamie thene yo njenzi ka kuna kula ona no witikile kanole ayumbe ingi magenuga ayumbe ingi maikere kilo ni njenzi magenu yo na ni independent with the ba yambunge na hizi amasya kesiazo uko na zina vinda patekeno thank you with the mbunge ba yajujo kandwangi
matekwi wametwe na me mbunge kunita wea wayo serikali ndile hausa na hivi mundu wea munene wa mbunge ni kwamba kwenu cha musumbe andande uthukuma pondu wau na gedanu maluke vyo na vyo andu maganda maikase we kwatio no age banga jagu ni kula no ithuka kuna kula wenu cha serikali nthuku serikali yangu na ithe tenda useo vya serikali tikwenda ulika serikali ngo kutukike mheshimiwa Kalonzo kana ithia akamba ni thetu yutha mjamai alandu mamite baya tenda menuke tete serikali nzau maititia ta mathambithia mo maimone mwene maitha kwisila kulani kwa ithe te yutha mjandu mai ono kathambia ta mai yesu matethela mai maruto menyunga muno ono kathambia mwaka muima maithela baya state house tenda ndeu ndithi no guo ndite uthinya kanisa ndite uthinya nende ndiko lazima rutwe kaleba bau pindani wa mwene ndi kondu wau mwene ndi amwa kumenucha akenuka na muno ngai amwa kumenucha. Thank you sisi to account ya Makueni asamusi yau be mondo tamuka me bino tamukeka kiseveni kiukwera kethambu ke bino tamukeka ndi no sawa sisi sisi to account ya Makueni ndani kitoka mazi mubya ndo akoka na by the way kango na otomani matuko abe kedo twika kitwa X space ila space wo eta asia njenzi twetha nayo kila wakatatu saa ilinginya saa ina sio tuko ba Mutongo TV twenenga enende ebuso ya konena nyana yu yambe ila tweki chuma kebetu oyo twekete ile enende ingine maendekelise mheshimiwa Kalonzo yumile kola kuyakamba amatavye kwisira Mutongo TV amatavye kana winu yumbaniti kwaza kebela kino aingi banza maambia Senator Manzo noto muona abo aitetea Kalonzo ili tukwenda kuwa Kalonzo mwene oto automatically kwa ndio bangethia uthio mweke interview one on one nikenda nene na akamba umo kwa imwe ndo akamba ne banando mie na alama na ndeni wa space yesu mwejua ndi nakengana na mwekeleza kana ningo picha automani na Senator nondo ne no thengea mheshimiwa Kalonzo automani osino no bika tukone kendo keu akamba mumukole makulyo imwe kwa imwe mukole Kalonzo kana no kwenda kindu ki kana mweko muthingeze wewe umona be rastas wewe that we ka uthingeze Kalonzo kindu ki ate uchenda hundi tu mwenda rotabi mheshimiwa Douglas twebukwa mheshimiwa Raila kuthi twaje ne bahemela na hizo akaba Kenya ezawe kenda ili ata dominate mu you base ndo Raila ende na ko compete nasio kindu chambe ni time na age factor age yake Omundu Raila na miaka 79 na tetela 2027 Raila agethe miaka 80 na ile andete 83 no isia nete ko dialogue ngejo na zote yakulia agethe na capacity na vina wa kurana successful campaign na kana agazi kiweleveni for the sake of na mugambe ndo woniaza kuoga zaidi ya digeto akawili chair na yasio kuo na wezi ebi ndai mwetekelea ona capacity ga reason ingende muno so nondo achuchu nijoke naambio tu mambe Raila asia aligale neno ya Ruto na target yake woni akwate kibela gecha AU chairmanship kigatwika Raila ndo kwara kibela gecha AU chairmanship chances yake si akuungama sio nde hizi ulomuno so nona gwe ndage thena obina na capacity miaka agegetha emendu muno ndagetha no waso mbilondo ni mbilo at the end of 82 years ngeti ingeja ozi at the end of 82 years Raila agetha mukumu no ndagetha no waso wakungama labda kilo to na iseka ni ku support mundu ngi onetha ka support Ruto noonga myo mundu ngi aka support chakele kila ngwata no ne ndauma lokemwe bwana Erastus ni kwasia kana na nekulia muno atongo imaitu ala mebathi ulo no nyene baathe tuthauka asia ba account na ona account nyene nena kila chagu ona kila chokweli no ndo nienda kubaka sieto mauta tangashakwa na kwana na interest ya wethaje mwene ndi atetheke mundu la kula ama truthful men no nazi ni truthful men and tribal kila ngwenda weta ni pesi ndio mwiti ni okanzeo muno igaro ni serikali no gazaidi asiki we siasa kuwo yaje ulona ndo batanaweza kuistadi kwangelekanyo nuwetebe program ino ya Dani group moke masobi airport tu ya Kenya nanye ndikulio Senator Manzo eba airport tu tena sena chao ila tena ilobi tetete kana airport ndo akwasia Jomo Kenyatta International Airport ne ya Kenyans Dani group eloko kabanda asiana ose airport ya so ababe kwa bopa Mombasa 250 billion ata
egya pesa ekanimine egya 250 billion then wakiwanza kitu chakwa to international standards with the HS over na chake ile Adani akatwe ba koti akatwe ba koti akatwe ba koti ila ne between in court wa around 30% ya pesa ile okasova sia in every financial year nyena take ye time na study on a most successful airports then wa the yolo wande irani ya wane private companies na niona example na manzo emo tembe wathi akaanza kita wacha Atlanta Georgia it is the busiest airport in the world where they run one private company wathi Indira Gandhi International Airport ndio ba India ugethe akaanza jundo kinombwani wa chakwa kethuko my brother wa Adani Group wira wa GMR no munde umeiba koti onakati as a Kenya tax in India is 35%. Lakini kitu cho ndo kwata ona wathi wo igombe kecha chiwe awa igombe cha chesi ningi 50 na yolo 50 no siwe tuongela siningi 305 sia koti izu uweba igombe cha chi na 35 no waiba extra within the no koti kwa une asia hata mimi nayo kera siendo ino meondwa mipango no yete tweka ya Adani Group yetu arani airport itu tika kwata ona 20 billion kana 30 billion kana 50 billion in a year ugethe aneta songa nambe other than kile binda zazi ndo gethe ya tayo zo mu budget yetu kana company ile balugile biwa JKIA imegi yelo wa sio wa billion 10 ubewa Kenya Airways ne megi ye losses ubewa ke nini KICC Mumbade nazo enene betu yo kuna events gibete at any given time parastatos itu then we are giving them money right other than we convert it to a source of income to our country. So nyengo support mo sumbe na ubango swe na go wagwenda na ku privatize those institutions as long as at the end of the day you got what income tande ito ya Kenya nimo vya na asante sokela ni massive yolia ningo kethi andu mako mama massive yolia na ene ndimu ya thank you ne the amwe tha monga teto ba na inde tende ya na ukwate ya nea niyo nenu na chumani teto yomo tiko nosi thank you zine MC award ya massive yolia mwana county ya Masako Mheshimiwa Douglas Musyoka FM nikendo mine obukwa Mheshimiwa Raila inezo mina ametokiwe wewe tutabionda tikailiwa natwa mina le mundu wetu wa Morara Kebaso senior ayu ndatika 19 cia betoka wetha ndika mutandaone na you not ndize bukise kana no to ndumwe na kila tu nene ya kila waweta olo impeachment ya Gachagua it never existed, it was a game na hiyo hege no ni iyo ndeno no basi amba uvo wetu Gachagua ainiwe hata sia silingi ngili inya kwa kila kula ya kimandezea na mono ni kendo so era sia 80 billion na hapo ni Musumbe mesa like amokonia Musumbe mesa banking the mesa nikaenda eti mbesa isu na isi wetekana ni katika ground ila siende no impeachment ya Gachagua na ine ndisoma otomani wa Morara ne mwaza yazizio ndende mazinga zobe tweru impeachment die paikin na yeye avone tungulu na tuona wajinga sindio kani kalaka zeke yetu kaizuku bazela kale mono FM tumine okay ngwambe nyene unga mona lepo isu sia kwa isu sio wana kana mwana usu kwa mwana kwa no ni je kwa silo kuna na sia ya Kenya na timbo muri to kwenda kuendelea na onene ndio na bai mundu menete akingania atoka aje kumenete muzumbe ai andwala meonea kana kwendea Kenya sio mere kana Kenya runga yue yute maiwe kumi na wasisia uthewa ndo uthewa wa grade 9 ona tunesa unena na tema iwe kumi aya unit kwete kunena na tema iwe kumi na lona dola you andwala ma uzika school makwete osela wana kutoka school ndike dona pai yani tei pai mundu ino ndo paso twenda tema ya kitu ya Kenya with the ene ya nesa aya niwo atakudabi Erastus niwo kindu kero kikunita ba Kenya na wewe meonga baba yolo aliaka ni masika nikana wewe akili si tumisia tekwa cia twa wo na cia twa wakati kwe yengi na yote yubile na kani kwe no na kwa ube bata yani tikambia kwe batio serious sana yu onozu mheshimiwa kwe ni kusupport ya na yulu alia na kana ona ti yuanza cia ndeke
mivia mingi ya serikali ila yendenesa ni privatized lakini tena umo wa wage wengo privatization ila na kickback yani privatization na tena wake ni privatization you can make it to by the way as what he said is mwende na kunena mwilika na kotini nawe dikana privatization act ni yani constitution. I'm telling you on a no privatization basi ni with the PPP only constructive it is at constitution onabona amyo mwe awonde onabona na misiezi omukumba kwero neno bo wadani uno kwero no na izina ngi yokinduke mungu umanza atakwa kunangia serikali momo ngongo akamira yati serikali tena wina dina wibade na kuzobya serikali no ni committee ya kweka sikuita hadi security studies okay you may log whatever by procedure ya procurement FM mina give me na view beka isa recommend dia na beki ndo ne kule jeno ya mheshimiwa Raila Odinga mina ndataka ya yes unduzu ukweyo wa kunya makanisa court nenda pati malinya makanisa religion and organizations bill masi si kutongelero kwa meya ya kumina mina niba ile kweneza muswa waja na kenda ati besa ila si akawe kanisa ndo anete ni base maximum yani yamo na juzi kwa wasiaki sia onea mwana lote ile umukola mukode mume mundu la wakunyo kwowethea ndani mamuteja amutabanya woho adakumeana ulongi ukwenda kwiyongela ba kwesito yakho anje nikwenda kosa koti ama nekana akwete kutadija kaduka nane koi na nilokwela yake juma lokabi ndilikanie waze ni kutongola kwa meo 14 mongole yake aendea wewe mwalo kabio juma lokabi idinga onalikwenda kuti yeyu nendo kutapisa bala kisebene rapyo onetinga ikwenda kuti yeyu idinga ina kweto manda onze atya kutengeania nusumbyo la wivo na yuzo ikwenda kuti yeyu na ni utapisa baba kindu na tienona kiposito batanguni qualification ya yeyu nendo kutapisa ba kendine nezepi onetinga inayo na twasisya ala ile Institute of Francophone ni utabizya ba francophones mundu la wiba ya Djibouti embe mono na kwezo mkwata kwela hizi aje ize maitu ala totembere namo ni no dani ku azyoka wanza ne jo ja bamuzi utetokela wili hata okay onanda azyoka ba na idio zundu wa gilile na miongoni kwa dokuzioka ba uagela wo agendo 11 ba 11 abangire jozundo wangilile na miongoni na mwanza asante na utaki junesa aze ala kwezo atutembere na nikwebwa kwa azine ko mama kuna ruma ya kamba sipo ito meso bali ya bai ni aingie kana withi ala tutembere na moyo ni kwanza umundi ni kule Tanzania really na no tanu ye Fred madana asia adi maitu panelist maitu na mutongo hii na labda na mwa tekisese ne ala mama tumene kibindi kende neza ngaya mali ni windu malo ka atanyala wane bausi ngaya bingwa mu ngona asante ndisoma maandiko tungela kwa mio na niwo ndawesome ta Biblia bayake kamba ya Kisungu na Kiswahili bae kuombeni twethia makanisa some yake kamba akini mpaka nange dawe ta maundu bada aweta aweta ombe ni mwazu beza hizi muthukumi wangu ndawesome lengi hizi andiwa tu twamina ti asante nondo auka Fred mbadha mutaalamu itwa maundu make uteti maundu meo masio ninaona sisi ngi bama mutungi amubea nondo akuka ndiye nisoma SMS sio ndhe ndi alana asoma aingi nima mukathi ya nondo akuka na maundu ndo makono ni mubea muno nondo akutambira na itu aende atongwe nenyu mwanyongi wa vingu katukaendea nini semwe na mesa kwa yenyu mwe uthi muthone mutwa ya andu menu na mwa thinki mgezione mwe matabia ikumbia siasa masiasa ya Mutongo TV na Mutongo wethukisha Mutongo FM bala bonde wagina go spread that gospel na nyuma loka bindozi ya X
Nenesie kusisia replay na niwo niwe nesie replay nenesie yeye wakati tuambe nesie replay wewe kiuna wetha newe makulu yose kuli wewe ya mwana lozo amusoka ninazi seneta ndoewa FM by then amutumia link yesu na next time ndo link nkamutumia link kila Wednesday saa ile naende musesia naku kila Wednesday kila wakatatu saa ile sia weyo on the dot ngetha abo nini with discussion nzeo muno nona wewe ina replay mbango za athanza cyo kuituza asante thank you for watching kuwela ona yo by the way enda mutandao wa X @Mutongo TV KE wathibo no methe abu recording ya wa katatu ina bitie na swing no play recording ni swing yo thoka replay ukethukisio neni wa akamba enende maisangia yuruone na nyabitu wa katatu twevo inge kuma saile nginya sainya mbatie mutandao wakwa wa X ni ati Erastus Kithuku no yati ya Steven Mwema @Mwema @Mr_Mwema nondo twetha nake my co-host na indi mutandao witu wa Mutongo TV Mutongo TV KE twatie mutandao nusu kenda isethia kila wakatatu twevo twinenania wakatatu kwacha nga mutabia kila tuketha twinene muthenya usuku twethiane bau na wachuma twethiane nge kombene ya siasa kwendane kwa Yehova tweki waji kwa oyu ndo tuene sana nditungia mubea along the mile ya kumbea siasa Benjamin Mwaka mkoni wa visa Joseph Kawinzi director Lois Muthama director osunu wa TV radio ni Sam Maunda twakangala kwenge mutandaoni ulawa ikithacia kana live stream ye sawa ni mwene mabevye Joseph Kitheka graphics ni Winnie Ndonge na kia ikithia kana maundo mesa sawa kio chaku ni wakiandika nesa maandishi asu onthe ni wa ikithia kana mesa sawa nyene to Erastus Kithuku ni wanzo mo utukua kwela